info@bigmighty.co.za. Mighty Media, innovated excellent. senyane 20 minutes after the hour 9 o'clock ka gare ga moago go parra wa MCRS Media House ga o se le mmila o mogolo wa R573 wino gomme ba re ge e le molotho ke leina la tsela ntwewe gopole gore ge e ka ba ke gona bula seemo ya sa go sa mmamoratho ke go dumediša ebile ke ya go amogela ge e ka ba e sa le o ditse gona fa go 96.3 FM re mela ka maoto ka miša letso la ka la go ja kareta ke ga te tanke ga bedi tanke ga raro gomme ga gona taba o gorogile tloutša baroka ba gorogile ba eti ba arena ba letšatši la lekgono ke kgopela go no re batswadi nke le nodiang se la re tlhong re se kgopela ba bangwe gore nnete tafoleng dilo ka moka di sa tloga gore re tle re kgone go gata re tseba gore na re gatela kae mo e leng gore le tlo kgona go kry-a thušo ka pela ka baka la gore go dikadika nnete re be re tinyakele yona re e epolole ka nako e re e kry-yang nako e šetše e ile kgale mola e le gore re sane le balli ba bangwe ka kua ntle ka kua ba e leng gore le bona ba te tlhokela thušo go tšwa lenane go la pitšentše kgolo le go Professor Moremi gomme ke tla gona ka fao ka go wena a moroka ke ya go tamiša hle a ke go tame malome ka kapa a ke tamiše batheeletši kua gae a ke tamiše bokgošigadi ke boe ke tamiše batheeletši ba Motse Community Radio Station radio ya gaborena ye re yagang ka mehlale ka matšatši ke dumediša ka dikgokaganyong tša leago ke a le tamiša magagešo bošego ba lekgono re gona re ka mo MCRS radiong ya gaborena dipitša ke tše tša go apea ke ntate Moremi le ntate ka kapa mmogo le bomme le bontate ko gae re na le leloko la gaba re na šile lona la go tšwa ka mola ntwane banna bommeši ba gora gore re tlo kwa ditaba ka botlalo a gone ye e tlileng go šalela morago ntle le go senya nako magagešo ke a le amogela ge le kgonne go fihla lenanegong le lethata lenanegong la go nyaka nnete lenanegong la gore se le tshwenyang le se ntšhetše molaleng re kgone go sekwa le tle le kgone go kry-a thušo ke a go amogela se dumediša batheeletši ba Motse Community Radio Station o ba botše gore o ba dumediša o le mang o e tšwa kae ntene go tle go dumediše koko go tle go dumediše mmagorena ka fao ke le dumedisa ka moka batheeletši ba pitsentse kgolo ke dumedisa le ena tate ka kapa le tate Moremi yo a bolelang Eva ko Ntwane re ya go leboga kgaetšedi ya ka Eva go tšwa ka Ntwane ke e kgolo le tšwa Ntwane thoko efe kgaetšedi re tswa Lesehleng le tšwa ko Lesehleng mmagorena re a letama mme mogare koko motswadi ya ka re dumedišetše bomme le botate mmogo le bana ka moka kua gae magoši ya rena ba dumediša ka kua Ntwane ba kgone go le thielediša ditaba tše sebaka ke sa gago koko ba le dumediša batheeletši ba radio Motse ke dumediša ntate ka kapa le ntate Moremi nna ke nna Polaka ke tswa ko Ntwane tanki aga mme banna šuena ka mo wa perikobe botse banna ya go swana lela ya mokgekolo ka kua gae magorena o re ngwana o swanela ke kobo banna mme o swanela ke kobo shuka mo banna ke dumedisa batheeletši ba radio Motse ke dumedisa ntate ka kapa ntate Moremi ke dumedisa ka moka ba ba berekang ka mo radio Motse ke re modimo a ka re thuša se re tlong go se bolela pele ga sefatlhego sa radio e a modimo a re thuše re bolele nnete re rena re kgopela thušo gore ka re tate ka kapa le ntate Moremi ba ka re thuša ke a le dumedisa ka moka nna ke nna Doli Tlhakammone ke mmangwana a ngwano a tlileng mo radio Motse ya o ke ausi aka ke ausi ke latelela yena ke la se bonago ke a go leboga mama ka go rialo malome ka kapa ke di bušetša ka go wena and then re kgopelele molli wa rena gore a napa thome a ntšhe ditaba ka mokana ga tšona kgaetšedi ya ka dipakolle mo di beileng gona sebaka ke sa gago malome ka kapa šue bolela le yena a nape a di theolle malome re a leboga Professor Moremi re a leboga baiti ba rena ka go fapafapana ga bona go tswa gona ka fa le lefaseng la Ntwane ka malaeneng a Ntwane re a leboga kgaetšedi ya ka ke tla ka go wena thwe mo e leng gore o no thekga ditho o šireletšegile
o lokologe o seke wa tšhaba selo o seke wa tšhoga selo ditaba tša gago o di ale gabotse di kwagale gabotse e fela se re se kgopelang ke nnete ya mankgonthe diakoko nke o itie diletleng. Nna ke tlile mo ka lebaka la gore re na le mathata ka mo lapeng ko geso. Last bona ko gae e a lwala ka mo kgopolong, so re shiftile ko gae re 5, so first bona ko gae e nyetswe nna ko bogadi ba gage, and then nna le ba ba nlatelang ngwaneso wa ntatela wa ngwanyana re nyakile dipoleke, and then re nna mo teng le mma rena, and then o mong wa moshimanyana wa ko gae o nna ko ga botate. So re tswile ka mo lapeng ka baka la gore ga kgone o nna le rena o phele a elwa mehle le mehle a re bona o ka re ile tau re tsogela matla. So o thomile o hlakahlakana last of last year ka December, and then taba gage ne re bona mara ne re sa itse gore e ka be ya fihla ko mo seemong se re le mo go sona gone bjanong. And then gale re tsamaya re kgopela thušo re nyaka re ya ka mo le ka mo ga re kgone ke ra thušego e fela bana ba modimo bona ba tla ka mo lapeng ba re thuša, mara ge ba fetso tsamaya dilo di no ba wese, ene le ena ga be kaone mo e leng gore ebile re feditse re tswile ka mo ga borena le motswadi a rena re tšhabile, and then re tšhabile ena. Se se re utlwisang bohloko ke gore motswa wa borena wa wela ene re godile re goletse ka mogare ga ona e fela ge re o lebelela gone bjane re utlwa bohloko because ngwana borena last bona borena re lebetseng dio tse pila from mo go yena gore na tla re golela a godisa motse la batswadi ba rena e fela gone bjanong wa lwala ga ra ite ka mokgopolong le rena o re utlwisa bohloko re dumo mo kirela thušo or re kgone mmona re mo fese e leng gore re tshwere mo go rena e fela ga re kgone ka baka la gore ga re kgone kena ka mo lapeng ga re kgone o bolela le yena ebile ga re ka se sebaka ga re itse gore re tshwanetse re direng. That's why re decide-ile gore re tle mo pitseng tse kgolo and then re kgone o kry-a thušo go tshwana le batho ba bantsi setšhaba se e leng gore se se tlile mo radio motse se tswa se fodile ka mogare tate ka kapa le tate moremi ba tswa ba tloga ba baagile ba ba thušitse. So le rena ne re kgopela thušo gobane motse ola wa e senkutlwisa bohloko. That's why ke irile gore ke ile gore ke fetse ke kena mo radioing and then ke bolela le family so and then re utlwana ka baka la gore seemo se re leng mo go sona a se monate a se re thabisi go bohloko gore lena le ga bolena le fetse le nna go strateng and then le ngwana bo lena ge le mo lebella le utlwa bohloko mara e fela go sena thušo. O kompotse mo gaetsedi akane ngwana bolena wa ba jwang ke lasbone mo go bana ba mmago goba ke lasbone ka lapeng le lefe? Ke lasbone ka mogeso ke lasbone yeso ya mmeo. Okay. Yeah. Mama o na le motse wa gage o ba jwa sole le ka gae ga bo rena mama rena o nyetswe o wa lebetha wa lwa le rena and then ke rela gore like o wa lebetha a re tshware ka matsogo cause ga thoma a kwata ne re na le gore re kgone o tšhaba re a se ka kgone re fihlelela. Okay. Yeah. O ne mengwage me kae? 29 ne? Yeah. O thomile neng go ba jwa? O thomile last of last year ka December. Yeah. Magato a la go a tšea keng? Re ile ra tswa ra ya mo bathong ba Sotho bonka dingala ra ya le ko metseng and then ra ya le ko bo prophet e fela ga re kry thušo tate moremi ke kgale. Yeah. Ene le dilo tsa rena ka molapeng a di tsamaye ga pila. Yeah. A re kry mebereko gore a re itse go diregang and then ge re ra nyaka gore ka be problem keng a re kgone e kry-a re bile re nna ke feditse ke re mohlomong ke sedimo ga re itse mara ge e ka be le gore maybe ke sedimo ke nagana gore re tlo kry-a thušo. Yeah. A re thomeng go bolela gona mo tabeng ya lesogana lela ka mogaene o a butiwa ka gae o tlo fola ge a buti a thoma go hlakahlakana a lahlegela ke mogopolo o thomile a le ka gae goba o be a le metseng ya batho goba o be a le magweng goba o be a le kae? O ba le ka mogae. O ba le ka gae ne? O thomile ka go dirang so? O thomile ka go kra a omana a fela pelo a re fela ke pelo and then ge re le ka gore re bolela le yena a sa re utlwi and then go mafelelong o fetsa a re tšerugela
mara ra na ipotsa gore aowa maybe ka no be le nthwane e nnyane mara ge ntse January e thoma last year ya ba motho e leng gore re thomo tšhaba ka mo lapeng ga re kgone go nna ka mo lapeng o phela re lelekisa ge re ntse tshwanetse gore a no thoma gona mo a nolwa Mapele o lelekiša lena le nnoši ba ka gae goba o lelekiša lena le baagelwane le batho fela ba ba fetang ka tsela goba kudu o lwa le lena fela le leng ka mogare ga lapa go diragalang ka wa buti o lwa le rena re leng ka mogare ga lapa fela cause batho ko ntle ba bang ba mmona a sena problem mara ga ke na ka mo jarateng wa hlakahlakana o hlakahlakana ga a tsena ka jarateng ya mara ko ntle ena o right abuti ke motho wa go goga ya wa goga ena o goga eng ke tsa goga kwae a goge lebake a ke showa shi ke mmone okay ya ka morago ga matshwenyego a lebile le ona le tshwenya ke abuti ya a sanka go ba le mo e leng gore le bitša maphodisa gore ba tle ba le lamolele ba la kgalemelena re ile ra ya ko maphodiseng maphodisa ba ile ga ba fihla ba dirang ba ile ba mo tseya and then ba mo keepta mo go bona ba re ba ile mo checka kgopolo from mo ba re ga shapo ka mo kgopolo gore le magato a go ya sepetlele le a tswa sepetlele ba ile ba misa ko teng okay Yeah. be ke nyaka gona mo we ge le kereya ditaba tšao abuti gore o a fokola le sepetlele ba re o a fokola ke mang wa ka gae a tšeang magato a gore abuti a no treatment ya gage ko sepetlela a ba mo fa treatment maphodisa ke bona ba ileng ba re ba ile mo checka kgopolo and then ba re ga shapo from there ba re ka ne ra tswa ka ena maphodisa ba motšeri ba mmusa ka morago ga nako kae ka morago ga matšatši a makae after 4 days gore maphodisa ba motšee e be ba moswere goba e be e le taba ya gore ba motšere ba mo iša sepetlele ba motsere ko gae cause na lwile and then ba mo find- ka nako maphodisa a motšea ba a dirileng gae ba sentše eng ba na lebetsile, sentse ba a dirileng? na nya ko bola mme a montšheditše eng o ile a mo khiela ka mo ntlong and then a mo ntshetsa garafo a nya ko morema ka yona cause na ile mo hlola yena ko gae so ga fitla a mo khiela ka mo ntlong and then a tswalla mo go hlemo so a tsa garafo ana mo na tshore le bupi and then go ra re alwa le ena mo tshela ka bupi bola tsa garafo a nya ko morema ka yona so o ile ra tshwantsa moremela boithu a ke tsere go diregileng cause ne ke stay mara a khona go itshwara and then nna bula monyako a tshaba ke nako a bitsa maphodisa okay ke kwešiša gore taba mokhuto ba molao be ba swantšeng ke be ba motšere ba mo iša ka gare ga sepetlele ya ba bona ba ntšhang gore motho o bolwetse ba gage ke eng a kere maphodisa a diagnose gore motho o bola ke eng yes motho e leng gore o ntšha bolwetse gore ke eng ke doctor kere yeah and ge doctor ba bona gore motho maybe o na le problem mo monaganong ke kwešiša gore be ba tlo mo admit and then go a kosa gore go tsene di-doctor tša mogopolo tše e leng gore di ka kgona go ka mo thuša kere yes so ke kwešiša gore o ba ka setswa after 4 days be ba tlo make sure gore o ya ka kua o a go dula and then a kry-a di-medication a ra e tswa a ne le medication e leng gore o tlo kgona go mo thuša mogae because motho o aggressive a ka feleletse e le gore o go batša batho motho wa go swana le o kotsi bophelong ba gage ebile o kotsi go batho ba phelang le bona ene ke batho ba bantši gaitšedi ya ka ba go latlhegela ke mogopolo ba e leng gore ka magaeng be re ba tšea o kare ke batho ba go bapala mara ba feleleditšeng ba hlola dikgobalo le makhu ka gare ga lapa so taba yao abuti legatile magato a mabotse le tlile mo yeah so a re thomeng gona mo go abuti be le nyakile ge ngaka moremi a ka le thuša ka go dira eng ka o abuti because thušo ya ka ya mathomo ke gore le ka se dule le abuti ka gare ga lapa yeah thušo ya abuti ya mathomo ke gore a tšo ka gare ga lapa ye go kry-a thušo yeah miša sepetlele o ba le motšiša mo ra mo admita ra mo fa batho ba ba berekang ka bolwetse ba monagano ba nna ke šomišana le bona and then abuti a kry-a kalafi go na le gore a dule gae re re motho o right le ge motho a se right yeah ke thušo ya mathomo e santšeng re e dire mo go abuti pholo ya gage e gona yeah fela ke emetše lena le le family gore le reng yana ke tlile mo ka lebaka la gore ne ke duma gona gore o kare a ka kry-a thušo le ka motseya la kgone mo fa thušo
and then le lapa le la go ge la kgono le checka and then la bona gore problem ke eng. Okay, taba ya abuti re tlo mo tšea abuti o kry-a thušo mabapi le taba ya bolwetši ba gage a re tseneng tabeng ya ka gae jwale ka gae go diragala ka mo gae a re kry mebereko ra leka gore ra katana gore re kry mebereko mara dilo tsa rena di tsamaye ga pila so re dira di-CV ba kgone gore ba tla go bitsa ba seka go bitsa o eme ba gore re maybe neng ba tla go founela ba go founela mara go bolela nnete ko ge re stakile ka moka re ntse a gona o jo tsa ge di tsamang ga pila ene o ba ausa ka ena a nyetseng ko ga gage go nna le bana ba gage ntlhalosetša gaetšedi yaka ga e le dula le le ba bakae re nna re le 6 le 6 ne ke magare ba makae ka banna ba bakae le ba banyane ke ba bana o ko ga ke nna and then ke ausaka ke mme ke ausaka ke nna and then ke wa nlatela wa ngwanyana and then ke o mongwe wa moshimanyana and then ke last born from there ke bana ba rena wa tsa ke botšišetšang gaetšedi yaka ke botšiša ka lebaka la gore lapa le la gene o ne le kgono le bona gore ka bolona lapa le ne mathata mantšhi kudu ene a go ne ntho e lokang ka mogare ga lapa le ka lebaka la leswiswi le ditlaišego tše di wetšeng ka mogare ga lapa le mogalabe wa koko o kae tate mogolo o jile ke tate o hlokofetse ka 2019 re ile ge re tsoga nna ne ke ntse ke bereka ka ya mmerekong so bantata ko mme le ausi bantata ko mmerekong gona mo magaeng mo ba mbotsa gore re ko gae ka re bothata ke ba mbotsa gore tate o hlokofetse ka re ga o hlokofetse bjang ba re ba mo kry-ile a le mo flotsoko a tekeleditswe papa tate mogolo o bolaile o tekeleditswe ke ma leina la tate mogolo ke Joseph Mashilo koko ka morago ga lekhu la tate mogolo Joseph Mashilo jwale ka gele le ba bagolo ba ka gae wena ebile ke sa nape ke go bala kudu go bane bo šetše o kole bohloko o lahlegetše ke molekane le ile la dira eng ka lekhu le mmagorena potšišo ye e tla go lena o tlolola le kopelwana le le ka kua go koko ka kua ge ba mmutša diputša se ka no gomola tše dingwe di nyaka yena a di nyake bana ga ke itse re o raa bjang tate gore re ile bjang lekhu la thapo le tsene ka gare ga lapa la mogalabe kudu ge motho a tepolaya o ba tshwentše ke se sengwe ka morago ga gore lekhu le tsene ka gare ga lapa la gago ge le dira dinyakišišo le kgweditše e le gore tate o ba tshwentše keng ga a šala a tšea thapo a eya go tepolaya awa nna re na o kwile ge fela ge ntse re tsamaya ešo ya boloko ba re o biditswe ke dibitsa a tsamaya tša mmitsa di a tsamaya le ena a ya moo gomme ba bona a ipolaya moo na a ipolaile teng and then ka mo moragong ge a šhino ipolaya ka mokgola ba gwa ba mantswa gore nna ke na le seabe mo ke a itse ke molaile le bana ba ka ka meisa koo nna ke sa itse selo ke biditswe ke le ka mogae e le mang a re wena wa tseba ka lehule ne le setšhaba e ne o bolela gore nna ke mmolaile okay wa tseba koko lehula thapo lehula la thapo le ne le di-question tše dintšhi gobane motho fela a ka seno tšea thapo a re ke ya go tepolaya goba go na le se sengwe se se mo tshwentšeng ntle le mantšu a le a kweleng ka baporofeta goba le a kweleng ka dingaka nna lena le lebaka gae ke eng se le mo tshwentšeng ka sona tate a ra mo tshwenya ka selo go ne go tla lenyalo la ngwana wa ka wa firstborn a bolela gore yena ga nyake lenyalo ka mogare ga lapa ene a tlhola ntwana ne ntse re phela ka ena a tlhola ntwa e ntšhi ya rena a nyake lenyalo go raya gore bo morwarra ge ba mmoitsa gore wa e ore ga o nyake lenyalo ka mogare ga lapa mola e le gore o nyadisa ngwana wa mathomo a re ena ga a nyake lenyalo ka mogare ga lapa lenyalo le ebile a le tlo mohumana ra se nagane gore ga a re ga le tlo mohumana o rage le sa tlo mohumana e le gore e tla ba dirile bošoro boo ge tate a šala ra ke nyake lenyalo ka gare ga lapa laka
ke kwešiša gore tate a ka seno ra ke nyake lenyalo ka ra lapa laka monno mollo mongwe ne le takatso ya go nyadiša ngwana gage ene ge lenyalo le itla ka gare ga lapa monna wa thaba nke re tsena gannyane koko mo tabeng ya gore wena le yena be le sa kwane sebakwa se segolo sa gago le yena pele re tlo ya mo lenyalong ke eng ebile eng a wena ntse a phela ka go ntitane re sa ukwane ba go itielang koko la no re ga tlhaga mmere kwana ga no le bia la ntite mara ga sano a sa ntite ya no mana ano mana ina bantwa ka mo ga ya no mana re tshela ka mafastera okay o bo betwa ke eng se se ileng sa go ria gore koko o dule ka gare ga lenyalo la go bethwa ba bagolo ne ba nthare nna bosgadi ba khotlellwa o ntse o bethwa o tshela mafestere ba re dula bogadi go a kgotlellwa ba sa nyako o tseba gore tšatši le lengwe o ka kgwa wa bolaiwa a itle ka moganyane o phologile dithunya pologile dithunya nna tele a ke sa gopola ke re ke ngwaga mang ke 97 and then a imile ngwana so le ngwana o ile a ba feta ngwano ka ba ke la ge nne a phonyogile dithunya a bona gore tshwenye o phonyogile dithunya a tsa dithunya sela a thunya TV sethunya se mogala be ba se tšere kae ai o ka re na itheketse sona tate moremi ka gore ile ba molao ba tla batle ba se tseya ile ba mo tshwara and then ba se tseya and then sale ba go tloga mo tate gore ausi aka tate sala a tsewa 90 o ke ausi ya gago sala a tsewa 90 pelo ka ke e botlhoko tate moremi ausi aka sala a kena ka mogara a lenyalo from 90 a sha iphine ka lenyalo tate moremi wa itse tate moremi pelo ka ke e botlhoko gore le ge sale ke ema ka maoto ke itla le yena moradiong mo gore go utlwa botlhoko ge gona bjanong ausi aka a sa nne ka molapeng la gage gomme lapa le la gage le a ikagetse lona o ne a namela dipese a rekisa ditikete a reka masenke a ga motse a re ke thušana le monna then monna wa gage o a thomo o ira makatika a thomo ira makatika a sokodisa ausi then ausi ga e tla ko ga ya tlo ba botsa ba mmotsa bomme ba re kgotlelela bogadi bo a kgotlelela gona mo mma gorena ke kore ke nyaka re kwešišeng taba e kore monna o ne o thoma betha ntle le gore a kgalemele se sengwe go mosadi wa tsaya nako e tate na a ratana le ausi o mongwe ausi o ba re ke leda ausi o ile a tlhokofala ile a tlhokofala ausi o so ga a ratana le ausi o ge go itla lenyalo la o ausi ka 1990 ile a tsamaya gore ya ba yena o kgethisa monna wa ausi dilo tsa lenyalo yo ya a shino a mo kgethisa dilo tsa lenyalo ge go ka lenyalo ne ntse le gore awa ena le mosadi o tlile mo lenyalong mo o tlo bogela ge ausi a nyanyatha le yena sebara a wa lenyalo la feta go se le molato ya ke ge a tla thoma ona mokgwa go lelekisa ausi a mo iteya le ge go mo thuintsha le ka dithunya re ke a mo thunya a thuša kore ausi ile a tšhaba a tshela le festere ke ga a tla thunya TV okay nke ye mola go ausi ganyane e rie sonke ke nyako bolela le koko ganyane koko mogala bo ga go ba go rata na ke tsena na nthare wa nthata ka re ntse ke na le bana le ena ne ke sa itse wena o bo mo rata ne ke mo rata okay ka nako a go tlo fihla nako ya lehula gage tšatši leo mo mosagareng go diragetšeng like before go tlo kwala lehule la gage nna ke itse ka gore ntse ke tsogela meberekong yaka and then ena a tsoga ya mabialeng gore a ke no re utswile dipenšhele a tshwere ditšhelete after mo a tša ditšhelete ga a di fetsa a thoma gore a hlakahlakane thata bjanong ntwa e be wes and tšhelete tseo di tšela a noši a di tšela ko mabialeng a noši a nširisa le sente le bana ba ka ba irela selo ka yone okay ke kore ke nyaka go kwešiša mo
ga ba go betha a go roga o be a go roga a reng a re wena o dira eng a bona ntho ga gore nna o nyetse ke sokola ena wa mperekela bo bethelwa gore wena o bo o sokolwa ee okay wa mperekela okay ka morago ga leihule ge ba lebegile go wena goba ba lebegile go ba gabo ba kopane le wanyana ka le ko stopong ya mall and then motho wa morare tata go sole ko kae and then ngwana la ga tla ka moga ya alla ola a besetsa fihlile a no fihlare tata le na sole kwa ema mo garantlo re tata le na sole kwa mogala bo ba tepolaetše ka gare ga sethoga tsileng ka gare ga motse wa motho o ba tepolaetše kae ke mo thabe gomme a tlamile mo sehlareng a le thabeng mara nna a ka mmona ga a tlamile ge ke lebile mo teng ke ge maphodisa ba mo tseya and then ka gore mogala bo o tepolaile ka thapo a se mo re ka reng motho o jele dijesho o rileng go tlile jwang gore wena o pharwe ka molato wa lehule nna ke itse bane o boletse yane a ba taba ya tuma gore ba re nna ke mmolaile le bana ke ka mo ntlo and then ka morago ka hira koloi ka meisa ko nna ke sa itse ke biditse gore ga teng and then le ge ke fihla moo ke ge maphodisa ba bolela ba botsa batho ba barare motho ga a bolaya ke motho o ipolaile ba fota and then ge nna ke fihla mola ke ge setse forensic e mo tseya o tepolaile ka ngwaga mang 2019 ka di 1 tsa August ka nako le prepare lehule go be go ne le kwano gare ga gago le ba gabo mogala bo ne ke na le kwano le ba ka mo ga rangwane and then ba ka mo ga bo bona le bona ba rang batho ba re nna ke mmolaile and then setšhaba se ema le bona okay setšhaba o kwile ga se reng mama o kwile ge nne batho ba tla ko gae ba omana ba re nna ke bolaile ngwana bo bona le bana baka and then go mme go ra gore ba ba ka mo gara ngwana ge ba re motho a bolaya ke motho o ne ntse a irawa dilo tse 1 2 3 ka mo gae ge le ka re o tshwere ke frustration motho a bolaya ke motho okay stopo sa mogala be se berekile ke mang ke lena ku wena goba ke bona ba tenyaketse motho wa go thuša mogalabe ke nna ke nyakile motho wa go mo thuša mmago mohu ba le kae na hlokofetse papa go mohu na hlokofetse ke bone le batho ba bagolo ba e le go gore be ba emetse ditaba tše ke bana ba gabo mohu ke bana ba rangwana ge ba ne ba nthuše ke nyako tse ba re ke bo mogadi wa go le bo ke mogadi wa wa ke re le go tepa o ra gore ba ne ba re ke mmolaile ba ne ba emetse taba ska bolela batho ka maina ba tloga ba tlile ka gae ba re thwi wena o bolaile ngwana bo bona ne ba rogana mo jarate ba re nna ke mmolaile ba botsa motho o mo lengwe ba re nna ke bolaile ngwana bo bona ka moka ga batho ba nkwatela ka moka ga bona ba re nna ke bolaile ngwana bo bona ke sa itse le ge e ka ba leng and then o ile wa kry-a nako ya gore wena le bona mola tabeng ya mohu le thušane ka nako mohu a berekiwa be ba le gona goba ga senke ba etla ba ganeditšwe go tla a wane ba sete ba itatotse ka nako le ya go boloka be ba se gona ne ba le teng stopo sa ngwana bo bona ba sale ba se bona ka nako eo se sa le ko mohlareng ba se bone ko mmushareng gomme e ba šhino se bona ko bare ge a tlo tsoga a bolokwa ba re ba tsamaye ba e ba mmone ka re ba gapeletsa gore nna ke mohlabile ka dithipa le bana baka ba e ba mmone gore ga ana selo go le ge ba forensic ba re motho a bolaya ke selo a bolaya ke motho o ipolaile gomme ba tsamaye ba ya ko ba bontsha gore motho ga ana lesoba ga ana selo mo go ene ba ba bontsha le mo molaleng gore mo ke madi a ge nna a tshwere ke thapo a ipofileng ka yone thapo a tepolaileng ka yona ke ya ka mogae e ne ile a gage ya tse sa goga dikoloitse okay le ile la ya go tšea moya gage kua thabeng ba hlaga ga a tlo tsoga bolokwa ba e ba o tseya o tšea ke mang ka gore be go sene kwano go ile bona bana ba ra ngwana
le basadi ba bona. okay magageshu gantši ge motho a robetše moya o tšea ke ba ga malome goba ke malome le rakgadi mmogo le ngaka ye tlabeng e le gona le ba bagalabe ba babedi ba ka gae ba ga bomohu ne re sa itse a gona molato Ee. a re tseneng ditabeng koko lebelela ne go ntse le o tswile ka gae kere mogalabe ba go ntšha ka gae kere a re ye tabeng ya stene se ka nako o se reka tshepelo gona e sepetse jwa stene se ke se reketse ke kore ne ba ntheketse stene pleke e nngwe o rekela ke mang ke ena le tate le ratswale and then ba ka mogaene le gona ke nyalwane ke betha ke ngwanabo a lwala and then ba ka mogae ba re aowa o ke ko kgole le e tlo ba ko kgole le rena ka re motho e sa le ngwetšeo o ntsha ke mathata ka mogae and then go mmele o sana le bana ba bannyane mo wa na le stene ke ko gaufi le noka a re batamela ke senya ke se ke ratsale se sa gone jwa le se okay ba se bigile tenese ai ga ba se ga ke gona re ile lefata re tlo ira lenyalo ka 2022 kore ga ke itse ka re a ke no gore ga ke itse ka re ne ba ira ba nyaka stene se nna ke nna ko geso ke ntshitse ke mathata a ra ngwana bana baka ka nako le ira lefata go itla lenyalo be ile lenyalo la mala ena o kgaitse di ammolelang a re o dula ga gage okay ka morago ga lekhule e go shetse go fitile mengwaganyane e mebedi go isha gona mo go lenyalo le le bileng gona maloba ka lenyalo le go be go ne le kwano le ba lebe ba re o bolaile mogala bebe ba go thega go ba go sa le ntwa ne re sena kwano le bona mara ba ne ntse ba nthega ne ntse ba nthega ka lenyalo ba ne ba nthega ka lehule ka lenyalo ne ntse ba nthega ba le ba sa gana le go thega le lekgono alright boduma re go thushe jwang ka tabeng ya gore wena le bona le seke la kwana and then le go latofatsiwa ka boloi re go thushe jwang nna ne ke re nthušeng ka lapa la ka le bana ba ka gore ke a tlaisega ba le ba garangwane re ba tlogele ba rangwane aowa bona se ke ba tlogela ka la gore batho ba ba nthegile thata ke rela ke ba garamogolo ba ba sa mothegeng ke ba ka bogadi ba ba sa mothegeng and then ba ba mothegang ke ka mo gara ngwana monna ga gage ntse re berekisana ka moka le ka lenyalo la ngwana jwale ragadi ya ngwana o be e le mang ge le re ba baga bo mogala wa gago ba go thegeti a tla ka lenyalo tate Moremi jwale ngwana o tla kiela ke mang ge ragadi ya seatla o ile setlhana seo sa ngwana se tšeke bo ngwana tatage wa tseba go na le ntho nngwe mama batho ba ne go e dira ne go ne nto nngwe e leng gore mo bophelong ge re e dira re swanetse re nagane gore nka gana go tla lenyalong la gago ke le malome ke santse ke tle ke tšee tlhogo goba ke le ragadi ke santse ke tle ke tšee setlhana ka gana go tla lenyalong la gago gwa feta mengwaga e mebedi gwa fitlha nako gore kgoro e dule fase re re kgopelana tshwarelo wa kry ile re kgopelana tshwarelo wena jale ka ragadi o ne molato o santse o ye go o lokiša a ka e reka kgomo ya go a go lokiša taba gore modiro o la o loke a tla kgone go tšea setlhana a ka seke ba e reka tate o tlo itatola o tlo re yena ga ana tšhelete a go e reka mola e le yena a dirileng diphoso a sentse a gona molato ke tlo tswela pele le lena malome ka kapa šidiwe le wena lahlela hlwarelo go nyana mogala ba gefe a ke go leboge moroka ke leboge balli ba rena go ya ka mokgo ba beile go ditaba tša bona ka gona ke bontšhe gore ka lapeng la mme go na le mathata since mogalabe a sa phela and then mogalabe a hlokofala go a bonwa gore o ka re mathata a fedile and then morwa a hlakahlakana ge morwa a hlakahlakana morwa ga anya ke go bona motho ka gae ge morwa a sa nya ke go bona motho ka gae go koša bohloko ka baka la gore mme a ka se phele strateng a na le motso e leng wa gage bana ba ka se phele strateng ba ne le ka mo e leng ka ga bo bona and then mma gorena
ke nyaka go lemoša ntwe e nngwe ya gore taba ya gore ge monna a hlokofala ba re o bolaile ko wena jwale ka mosadi ya gage ga ya thoma ka wena e mo malapeng ka moka le ge nka bula megala ka re ke kgopela bahlologadi ba i-10 ba tsene ba mpotše gore na ba ile ba le mathata a mohutamang e tlo no ba yona yeo ya gore ba ile ba re ke mmolaile e seke ya go tshwenya ke dumela gore mphakathi ka bona wa ntwane ba ka no be ba ile ba e amogela taba yeo mara ga senke ba e baya gore e ka ba nnete lebaka la gore ke re ga senke ba e baya mama mphakathi ga o raloke mphakathi ge o ka be wa ba le kgopolo e tee ya gore lapa le la le ya loya ba ka go tšhumela motse ba ka tla ba go senyetša dithoto ba ka tla ba lehlakahlakantšha ka gae as long as e senke e fihla mowe go ra gore moya wo ba bangwe ba leloko ba beng ba nyaka go ujwala mo setšhabeng ga senke wa jwalega ke nagana gore ge ntše le e tlabele ya godimo lefase le moroka a le thuša o tla kgona go bona le go tseba gore mokgalabe moya gage o sa le kua thabeng gore o re o lokologile na number 1 number 2 di-family rata ge di ratana ebile di kwana mara ge motho e le wa geno a sa go nyake ga go ne ka mokgwa o ka te kgorametšang mo go yena gore a go rate especially batho ba ko bogadi batho ba bogadi go go botša nnete le bomme ka moka ga lena ga ba ne mabaka a go le rata ga ba na ona ka nnete ka kapa so ge o hloile ke ba bogadi e seke ya go tla taba e ya go kweša bohloko o swanetše o kweše bohloko ke ge o hloile ke ngwana mmago cause yena o ne lebaka la go go rata ka gore le madi a matee wowe ga a sa go rate ke ye e swanetšeng e go tlabe ebile e go hlokiše boroko gore mara ngwana mma re belegwe re tšwa mpeng e tee nna le yena ra ba ka tsene le gotlo goreng mara batho ba bogadi ga ba ne lebaka la go go rata ka baka la gore wa ga bo bona ka baka la monna gago ge ba sa go amogele ga go ne ntho o ka e dirang gore ba go rate ga go ne ntho o ka e dirang gore ba go amogele ba gona bo makoti ba e leng gore ba fitlhile ka magadi ba hloiwa go tloga ka ntlha lena la go fitla ka ntlha ya moriri ene ba leka batho ba ke gore ba bontšhe lerato go bo mmatswa le ba bontšhe lerato go bo mogadibo mara ka baka la gore ga le gona ga go ne ntho o ka e dirang ka mara ba go sebe ba enwa tee ka dikuku tše di pakileng ko wena le khunna ga bo bona ka nnete tate jwale ke nyaka gore mma go rena kua bogadi ba gago o mokgekolo o di bone ka moka o tseba gabotse ba beng ba šomišiwa gore ba go hloye le ba beng ba go hloile ka nnete le ba beng ba go pretendela hlokomela lapa la rangwane le go thegile mahlokong le lethabong and then ba le baka kua ga bo mogala ba gago modimo tšatši le lengwe o tla ba etela and then ba kgona go bona bokagare ba gago gore ga o ka mokgwa bona ba reng o ka gona and le ge e ka ba jwalo ga ba thome go bona motho kapa go tseba motho gore o jwalo a ke ra ke no fa motlhala ke re mohlho mongwe lo ya ka nnete mokgekolo le familing tša ga bo bona ba gona ba loya mara ba ba rata ebile ba amogela ka baka la gore ke ba ga bo bona jwale wena ba tlo e bolela o kare ke mathomo ba ekwa gore motho wa loya kapa ke mathomo ba tseba moloi ka wena jwale ke nyaka go ya ka mo go kgaetšedi ya ka mo mathata ga go mokgekolo ke ya ka kua lefapeng la tlou tša baroka kgaetšedi o boletše ka dilo go se loke bophelo go se bereke le manyalo o ka re sa le eno ba le tee lona le tate a beng a legana kgaetšedi yaka bophelo ba gago as individual wena re sa bolele ka mathata a buti re sa bolele ka gore o tswele ka gae re sa bolele ka mathata a tate le mma le ba bogadi ba gage
wena as individual o phetse ga botse wa tekwa gore ke mosadi ke a ratega ke rategile ke a hlomphega awa nna ke right ao ha ke bereke ke na le motho mara ai no ke magana wa magano. All right, Moroka, all you need is love shiwe. Khaitsedi aka ya ga go ne lo kamba gala wa ke ke ba kgethelwa jwale ka motho a mme ga nke o e ba le ditoro tse di snacks mohlomongwe go lora o kopanetse mapae le motho wa monna ya direga ga e direge e na le go direga yona nakong tše ntšhi ya direga nakong tše ntšhi ga e direge e go swara jwang ga e ntshware ga pele why ao e na le go nnaganisa gantšhi ke re mara motho ke itse a tsamaile ntlhang ke mmona mo ditorong gantšhi mara bjanong gore nga sa tla a bolela ka moutlwa a bolela le nna straight ke mmone le motho ile ka nna le ena mohlomong ex so ya ex and then e tla ditorong e kopanela mapaelo ena dilo jwalo jwalo mo tabeng ya a go lora o kopanetse mapaele batho ba banna gantši e ba batho ba phedile ba phelang goba o ne le go lora le ba e leng gore ga ba sa phela ke bona ba ba phelang oh yeah. And then go re nkane ba satle kgopolo ya gago e go botsa gore ba sa go nyaka goba ba go nyaka ntoro la o ka re e na le go mphora mme a ke re ba motho a teng o tla gantši ke bona o ka re ke nnete maybe o sentsanya ko re be ka moka mara ke mmona a sa tle mo go nna a bolela le nna yes a ke tsebe ke kwa gore ga o nyake wa go nyakelwa monna Moroka ya mo gongwe o tikemišeditše go fetša kgwedi ka moka a tšhentšha diaparo ya mmolong a ya go nyaka Moroka ke borutile molao ba re o tswa motšha o laiwa kgale mme wa ka wa mpelegile na re ganya ke motho wa mehlakafollela mehlakafollela ka nako mo bjang go hlontse o šiana le ba okay le masoga o ka bana ba ba kae kgaitšedi ba babedi bašimane ba masogana ngwanyana le mošimane o ba rileng botate gore ba tšhabe ga re monna ba ka no tšhaba o lokile monna nnete o le tšhomi ya modimo monna bolela o rile monna gore bana ka ba ira selo ba no ntlaba ke re mara banna ba mara ke le plomo bjane bana tloga o le plomo ye ba ihlola ka la kgomo banna ba se ba nneta ba mpone okay nke ba mmonege mola nke ba mmone ga botse gore ka nnete ke le plongwana nke ba mmonegeng ba khalabe mmonegeng le mmatametšeng mowe le mmatametšeng ya batamela Moroka motho o lora a kopanetse mapai le batho ba bontate especially ore ex-she ke e bona gantšhi nketela wa tseba ya tipsina ka digwara tokološi ka semolesa ke re balaganya ke go ba le monna jale o tlo kry-a balo išetše ba go file monna a go nyakege kgaetšedi ditoro tše jalo a di nyakege no a di nyakege o ka se robale le dilo bošego nne ke nyaka re ilokiše taba yeo tokološi e santše re e tloše kgaetšedi aka o be le monna o be le motho e leng gore ke wa nnete wa marata wa go rata a kgone go agela motse ka lapeng la lena go be le lethabo batswadi ba gago ba thabe le bona ba bone tšatši le lengwe mokgonyana a kokota ka phatla ge ba re o kry-a swere ka mo a tletše mmatswa le danone mokgonyana nnete o rekela mmatswa le danone no ka mo Moroka ba dumela gore wa no she's beautiful ke bona ba theletše šiba ka mo ba rawa ene ka nnete ke le polongwana man yena wa phalima wa tlowa ngwana modimo a ke tsebe Moroka nna go ya ka nna mathata a bona ke nagana gore ke kgotsofetše a ke tsebe gore na gone le se mohlomongwe o ka ratago gona bana ba ka sona pele mohlomongwe re ka tsentšha ba le ba mmangwane wena o gabotse a nna tate ka kapa ka ke gabotse ke tshwenya ke leoto
and then le nna ke na le go kry ke lora tsona tse ngwana a di lorang. Okay. Mogala ba lena o sa le teng yena? O sa le teng. Le phedišana ga botsa gone molato? Eno fele ba ditlashe ile ngwagane fitileng go a lebiwa mara gona bjanong ke legae. O ga bjale ke legae. Ke no re ka re go godilwe motho a ntlaisang nnete ke moshimana ka wa boithuo. O dirang? Tate ka kapa ngwane wa ntshokotse. Ka eng mma gorena? Kore o na fele ba re o silikile o utswitse and then o kry dilo tse o kry ba re ga se yena. And a gona mo ke sa misang. Ema pele ba re o utswitse and then o kry le gore ga se yena wena o tseba jwang gore ga se yena? Ga ba tisa melato ba melato kore ge ba batho ba tisa melato go bana le ba ba mo pekapang ba re a wa mara ga se yena. O utswa dilo tša mohuta ma mohlho mongwe tše ba molatofatsang ka tsona? Hawa eno ba taba tsa gore wa itseng batho ge ba go hloile tate ka kapa. Ena ga shinka a tloga utswetsa batho ba ko ntle. O utswetsa bo mang? O utswetsa nna. Mara jwale mma gore na o a lemoga gore ge ngwana a utswa gape bogodu bo thoma ka gae before ngwana a tlo ba le sebete sa go utswetsa batho o utswa ka gae jwale selenge sa kgona go utswetsa wena go ra re ngwana gago ke le kgodu a ka no ba tsamaya a ba utswetsa batho bawe and then ba mmona ba bang ba monaganela o ka se re ngwana a utswa ka lapeng la gago wa re a utswetse batho dipotšiše gore ge a ka re ga a nyaka go utswa ka mogae a hloka sa ka se utswang mara a tseba gore ka ga kakapa nka se hwetša a ka se ka ga kakapa o tlowe ya yena matate wa rereša ngwana gago wa kgoga o kgoga eng kwae dipatše a jinyaope nyaope yona ga e o no ba ikgogela mošwang wa matuba o kgoga mošwang wa matuba tate wa itseng ka bona o tlogetse ya ngwana o mama e nyaka gore le notla le yena re tle re mo thushe gobane go ya le ka mokgwa le boletseng šetse go kwagala gore o na le bothata a kere ya ga itšedi ka mo bo Michael monna a ba commente ka mo di a boa monna awa gape ke ile kula monna di boa go boa ke ile ba mmatametša ke riwa lelele ba mmatametša di boa thata ka mo la ke ba mmatametša wa ba ene ke smile au ba ke rata tsega nnete wa bona ba ke ba le ba go raka go fahla wa nagana gore wa go nyaka gane a go nyake tate moreming ka ira bjang gore ka thušo ya mošimanyano awa thušo ya lesogana mama e seke ya le tshwenya thušo ya lesogana e seke be ya tsoga e le tshwentše le gatee awa yewe e no nyaka rena re a tseba bua le ka mangaka ga bo rena gore re o bereka jwang gore re go thuše ka lebaka la gore ge ke lebeletše taba ya ngwano e ke nnyane ke department ya monno mong ba re ke Makweng ke tla bolela le yena goba monno mong ba re ke Phokwane ye wa se bothata ba tlo molata ka gae o tlo kry-a thušo le yena a dumele go thušega se ke a gana a laola ke thokolosi mmušo o mobe wa kry-a e le gore bophelo ba gage mafelelong o feleletša le ka gare ga toronko gobane bophelo bo bongwe a kere go bo joinetse santse o tsebe gore tsela gona e go fitlhiša kae so ke tlo le thuša ke nyaka go tsena mo ga itšedi o mopila wena le mama le ya kwana mmeo na le mmeo ra utlwana go na le go fela go re kgakgananyana o re ke mang mmeo mme why o re ke mmeo wa ke rata o tlaisa kere koko wa bana mmeo šošo le ya kwana a kere le tlile o nyaka thušo and nna ke nyako le thuša ka nnete a kere nna le mme ne re na le go fapana ko morago kwa mara go fapana ga rena ne le taba ya go tshwana le yona yeo kere maybe ke nyako re reme go tswiwe wa bona re nyake thušo ka lapa leso a sanka lalwa mo e leng gore o ka fetša o rakiwa ka gae ile ralwa and then go ra gore ke fetsa ke tswa ka mo lapeng wa tswa wa ya kae ka ilo nna ga iso mogolo mara ka boa ka boela ka mo lapeng mara o ne sebete man o lwa le motho go fetša o ya go dula ga gabo ke geso le nna ne ke tsore ba ka ntela ka kokutlo ba riana aowa o tshepile koko wena ke geso a kere mma alright a gona bothata ditaba tša lena šidi mara ke a morata ka baka la gore ke nna ke gapeleditse gore ka raya
no ke mama go santse mme mo a be sharp ene o le thushana mme go lwana o kuku wa ba bona ba go dika batho nna ke ya gore lapa la ausi ka le lo ka re o ne sentse o boele kwa motsola kwa gago o khalanola ke dipula koko a ita ke diphefo mariga pele ke pula re shwaya mmereko a ile re bereke ya no motsola sentse re mo rona o lo mokana ya gona no a re nana le diphahlo ka montung a di tlhoke ao ai mo tshware ga pila ne le nna ga nkgash no wa tseba bothata ke eng kgaitse diaka ge ke le kwa ka mogole bolelane go ya le ka tsebo ka mogo ileng gore ke sepetse tsela e lapa la bolena kgaitse diaka ga sela loka number 1 re santse re lokishe lapa le la bobedi lapa le lebile le bothata mogalabe mong wa lona sa le gona papa go lena monna lapa le dira dile di amoetella pele dira dile di amoetella pele gore lapa la gage le ske la agega lapa la gage le ske la tsoga lapa la gage le botsela la gage la mosadi wa gage mosadi wa ngala sepele go bane a re go peleng gore ge re tsena ka gare ga lenyalo a se batho ka moka batho thabang gore ka mogare ga lenyalo re dule re thabile so papa ga go ba ile ba moetella pele gore a lwe le mmago le ge o e kwa mmago a re a senke ka modira selo so gore re ke se shupo sa go bontšha gore papa gore ba fetša tepola ya o ba sepela le thokolosi phofolo e beng e mmotša ditaba gore a dire dilo tše dimpe ene nkebe a kry-a mmago ka sethunya tšatši leo ge e le gore ke thereso ye le e bolelang o ba seswere o ba a tlo mmolaya ka sona a fetše le yena a ye go tepolaya na ba peta temoremo ke phumogile makwetu ke phumogile 7 plate a ro ntshwentse ba 2018 o ile a re ke kgontsane a gana lenyalo mongwe a re ke re ke ntse mo sofeng ke bogetse tv bjanong ke ya ukwa go a shureshure ke re motho se mo phasising o tshwere scoof drive ga re wa ntlhaba mo ena moshimane wa lwalang a ba tabogile a re tate ke go rapela o re khieletse ka montlong ka mo ke rena le ngwano ne le diwolte bana ba iketse maeto gore ngwano la a golologile la ene ngwano le motho a go sepela mare tšile a tsamaya go bona gore modimo na sa ratekane ngwano la anamela mo tafole ya re tate ke go rapela ke re ke pota ka mo tafola ntshetse morago ke re ke pota ka mo tafola ntshetse morago and then mama gona mo gore bana bono dula ye le ke no nna ke sena boyo ke ile ke nyaka ditene ke re ke a shoota ba ratsa le gore ke nne ka molang ka getse gora gore bjaneng ke nnela mathata le go feta ke phunyogile sethunya 7 plate ke phunyogile scoof driver and then go buile ena o ipolaile mola nke bena bolaile nna modimo no ga nne ka nna ka mo moragong ke ge batho gore nna ke mmolaile le bana ke ka mo isa ko kae batho ba bantši ba mpona ba sentse ba ntšhaba ga ke kgone go phela le batho wa tseba koko ke tlo go botsa nto nngwe ne mo bophelong motho o godiša ke dipolelo mohlare o godiša ke metsi tlogela dipolelo batho ba go bolele ka mogo ba nyakang ene o seke wa re o nyaka gore polelo nngwe le nngwe ye ba go bolelang ka yona e mpe o e šale morago ompona nna ke ngaka moremi ba mpolela ka tše dimpe bontši ba mpolela ka tše di botse nna koko se ke se tsebang ke gore nna ke emi mo go teng a wa swanela go dumela go šutha o šuthiše ke dipolelo yema mo o emeng gona koko o tie gopola gore motho wa dira nto botse o tlo go bolela wa dira nto mpe a ka se go gale mo o tlo go bolela so go a swana ke go moa mošate wa e gapa o molato wa e tlogela o molato jwale se nna ke nyakang go go botša koko le swanetse gore le bagabo mogala bo wa gago le kwane mogala bo a beng a lološa a sa le gona o robetse ene bagabo mogala bo wa gago ba swanetse ba tsebe gore ka morago ga lehu le le bileng gona la mogala bo lapa le la e sale la ka ga ke ga mang ke sale le sale ga mashilo so ba ga mashilo ba swanetse ba tsebe gore motse o la kwa ngwana bo bona ba rata ba sa rate boragadi ge ba gana go tla bana ba ragadi ba santse ba gale mama ba re mama ka kua go ganang go ya o tsebe gore go sasa go tlo swa rena go bane re tlo nyaka gore rena re nyalo and then ge rena re santse re nyalo o tlo kry-a malome wa santse a tlatše hlogo e le wena and then wa seye dilo tša bana ba ragadi di se sepele ga botse nto batho ba swanetseng ba itsebe e le boragadi le bo malome ke gore ge ba elwa seng sa bona
ba ria mme o mongwe boswele ba tsebe gore go tlo fihla themo ya gore ngwana wa bona o kry-e e le gore o lebane le lapa le la santse go tle go be le se e leng gore se ya diragala sa go sepelelana le sedimo sa go swana le se e leng gore ngwana o e leng gore ba nyala maloba setlhana sa gage nkebe setšero ande ngwana wa beng a nyala ka setsoga swaretse ragadi age never moswarele ragadi age le ga a ka dirang a ka setsoga moswaretse ande ragadi yona for taba ye o tlo kry-a kotlo for yona gobane ge re phela mo lefaseng le a gone motho koko a ka re botsang gore yena a nyake go direlwa phoso no ke moremi ke le so ke ne go diela o mongwe phoso le bona ba ndirela phoso mara ke santse ke direng ke ba swarele le bona ba ntshwarele and then re tswele pele kang ka bophelo mara go kry-e le gore nna ke re a ke swarele motho ebile a ke nyake selo mo go motho owe ke tlo ba le bothata o nkwešiša so lapa le la gago koko le ne bothata a senkela nyakiwa go tloga le mathomong gore re ka nako ra tswala go nyakela motso go bile le batho ba e leng gore be ba sa rate motso ene ka nako ye nngwe re santse le tsebe gore boratswale ba nyakela batho metsi ba bona gore le bona ba fišetšwa ngwane mo gongwe wa ba tshwenya ka mogae so go montšha ba mme ya mola ba khutša le bona so taba go swana le eo go bona o ne monna a tshwenya le ka gae ke bolelela le batheeletše gae gore o ne monna a tshwenya e re go bona gore ba gabo ba montšha le wena o tswele monno ka difata o nore moga jaaka pele re ya go dula mola re ye go nyako tseba gore go neng o tseba gore o nyako thuša yena because banna ba bantšhi ba tšhaba go pheta ditaele mola metsi e le ya bona mola ba sa nyake gore motse ya bona e yagege ene bana ba sokola ka mogare ga lapa basadi ba bona ba sokola ka mogare ga lapa ene ba ganetša bana gore lapa le le santse le loke so nna nto ke nyakang go go botša shi motse o santse o berekiwe moya wa mogalabo wa gago santse o latiwe kua malaong a mogalabo wa gago santse go berekiwe gobane le khula mogalabo wa gago a senkela le lebelela la nyaka go bona gore be le le jwang gobane be le kwatile wa nkwešiša re santse re rie poelano le lapa la gabo mogalabe le ka sephele go lwa go fihlelela themo ya lena koko gongwe le lena le godile le tlolwa go be go lwe le bana ba lena go be go lwe le bana ba lena ba lwele dilo tše ba sa di tsebeng tše di dirileng ke batswadi e wrong ntho eo nna ke a rata gore re boelane ga bannyake ke a rata a ke kgone go kena ka mo le bana ba ka ga ba kene ga koko wa bona go ne go le lenyalo last of last year ke berekile lenyalo ntse ke itse gore lenyalo le le dirilwe la motlogolo a be go fihla mafelelo re le berekwa mara go ile go fihla mo e leng gore ga ra utlwana le motlogolo a le ne founu tša ragadi a bona nke ba le ne founu tša ragadi ke be ke tlo bolela le ragadi ya re kwe lehlakore la ragadi re kwe gore ba ga ragadi ba reng ke gopela ba ga ragadi ge ba ka kry-a nako ba mfounele gobane ba kwa gore ka mogare ga lapa le a gone kwano ke kwešiša gore go tlo ba boima gore ba be le dinomoro tša ka mogare ga lapa le ka lebaka la gore ga gone kwano maga gešo ke a kgopela ba lapa la ga ragadi ge ba ka ba le dinomoro goba ba thietše radio ke tlo fa dinomoro ba mphounele goba ke kgopela gore ba founele the right reverend gone jwale mo go nomoro ye ke 072 133 6761 072 133 6761 072 133 6761 072 133 6761 or le ka founela mo kgašong ba ga ragadi ra tla ra kwa story sa lena a re nyaka go gahlana le tša maloba re nyaka go aga re kwa gore go riagala jwang mara ga jwa le maga gešo ke tlo tla ka gae ke tle ke le thuše re ntšhe mathata a leng gona ka moka kgaetšedi yaka o tsewe le a tsewa kere o tsewe montwane o pila o kgone go ya gae ya kere le wena o be le lapa la gago so ke tlo le thuša mama kere re na le taba ya gore re tle re tšee ngwana ka gae wa go tshwenya re ne le bothata ba ngwana ka mola wa tshwenya go ra gore ka lapeng la gabo lena mama go ne le bothata bo bolong gona baloi ba re ge ba le sahlela ka bana ba lena goba go ne modimo a llang a tshwenyang bana ba masogana wa bona le bana ba motho le tshwenyagela ke bana ba masogana so re santse re ye go nyako tseba gore ke eng se se riang gore bana ba masogana ka lapeng la gabo lena ba tshwenyege
a ba re ka leboga so a gone molato ke tlo le thuša le tlo bona the right reverend malefo ge ba ka go founela o tla bua gore ena kere ke lebogile kudu montwane o pila le re emele mola kere thank you re ya leboga motheletši o motse community radio gona fa le go 96.3 FM re tse fela metsotseng e masomepedi fela a bothata a ba bobedi bo ile gore go ne lelapa le lengwe lona le hloka thušo kudu-kudu ka lane go la phitšentše kgolo professor Moremi a gomme o seke wa šuta yema gona mowe ge ka ba re sore ka 96.3 FM o seke wa šutiša lenakana lewe ge ka ba re sore ka www.mcrs.co.za a le gona o seke wa šuta ene o dula o tseba gore ntle le ge o ka kwa ke re twede ge ke senke ke re twede o tsebe gore aowa go a tšhaya selo dilo ka moka ga tsona di sa le stofong dilo ka moka ga tsona a di sa le sealemoyeng dilo ka moka di sa le go 96.3 FM lenanego ke lenanego la phitšentše kgolo motheletši wa mmutse community radio gona fa le go 96.3 FM gomme o gopole gore a re tsena ka bothata bo bo latelago o seke wa šuta ka mowe go Dr. Moremi o seke wa šuta ka mowe go kakapa maubane yebo ge le sealemoya se ka gare ga moago kgoparra wa MCRS Media House ga se le mmele o mogolo wa R573 wena yane professor o bolaya ke di-smile ka faleng a smile a ke tse borena ke o bala eng kapa o bogetšeng fale e fela whatever ya e bogetšeng a wa e mmolaišadisa gore ore awa mana professor nke ore o soleleng ke re go thuša go no wa tseba ena aidi ya boa ka morene le bokhulumene ka mo khudu ya o re thobela ka pitšentše kgolo banna ke kgopela go bona ga itšedio banna alright ya mbona mane ya ke ngaka ga ke ne mosadi ke nna Dr. Lishika ka kamere fir b thobela re ya go kontate Lishika monna ge shulaine ke etelle ka mo monna ke ngaka gane mosadi ya o re banna ga itšedi ka mo a ka tla lokiša ka mo banna ke ngaka gane mosadi ya heban kgaitšedi montwana o pila no kgaitšedi ya rena mane wa tseba le yena o bonega thata banna ba bjale ba hlakahlakane kgane ola wa ka kua magana go bušwa ke kgobo kone gore ke magana go bušwa o be ka go feta ola re mo itetšeng diatla ka lesogana la ka kua tenele thene ka kua ba tsamatsamaiwang wola nna di nametše freeway di 100 ka kua no di dutše madulong ka mola ka kua go a loka ka kua go a loka re a leboga kgaitšedi ya rena o dutše ko mona madula a bapilago o sepela le sebara bana bešo wa bona go ka bona motho a re gane le mathata monna ga ge a mothega mo emenokeng no go ra re ke la nnete ene kgaitšedi ya ka se ka re ge a fetša go thušega ka kua ga tlo ja baroka ke moka ga tepona a tlowa ebile a etswa le didulanyana napile ke moka napa thoma wa kry-a jualetša a ne le mokgwana go nyaka go tšhentšhetša sebara juale moroka ka nnete a gone molatoši bao ba gorogile baeti ba rena ba bobedi gomme re a leboga e re ke ne go fa sebaka ka mowe moroka ke moka o ba dumediše semmušo le bona ba tla ba kgone go tetsebišang ke ba re fegolele se borala professor a ke tšea sebaka se magagešo ke le dumediše o a le dumedišang ke professor Moremi ga e utswa gona mo ga Matlala Ramošebo ke ngaka ya setšo ke sepela mmogo le malome ka kapa lenanegong le le botse ka pitšentše kgolo tša go apea ke banna le basadi kua gae magagešo re a le tama re tono e thoma kae a re thome ka mola go tate a dumediše and then batheeletše e bue kgaitšedi a dumediše molliko o mofe mo molli ke kgaitšedi ya rena ka golla wena kgaitšedi yaka okay ya o tla dumediša kgaitšedi yaka wa bolela gore mang ra kgona go tseba gore re go thuša jwang a go thuša kgaitšedi yaka nke o bušenyana ka keno o ka re o mo dudišitše boima o mo dudišitše boima nke a lokologe a taba tšewa tsa re tloge re dinyaka ka moka sekoe bo a šia selone le ge e le gore sebara ka mone le go go phasola o re botse gore wa mphasola kgaitšedi yaka o ka no tetsebiša ngwanešo gore ko wena mang o dula kae ke moka wa sebara le ena a no re tamiša ke moka di boele ka mo go wena ka mowe o kgone gore fa ditaba tšeo
ke a leboga thobela ka pitšeng tše kgolo nna leina la ka ke nna Lona Phahla Mohlaka ke tswa ga Phahla ke ngwaletše pitša tše kgolo ka baka la wa mathata ke hlakaneng le ona ke tsene tabeng gore a re dumediše phele ke o selotše se sebari okay ya na a ke tlo bulela ngizokhuluma matsela ya nami ngithanda ukulotshisa la ehlelweni bengiphekelele usesi umuntu engihlalisana naye so bekane problem since last year December yeah so mara uzanibeka further mo ukuthi siyathokoza matsela thank you papi kgetšedi ya rena napo re fegolele se borala fao okay ke ngwaletše pitša tše kgolo ka baka la gore ke tlo kgopela thušo ke thomile go hlakahlakana ka di 16 December last year mo bo re berile madileng monateng be ke ile monateng be ke tsamaile le papa go ngwanaka re le mowe a wa ile go bose re nwa majwala re goga dihapi awa ke ile ka re ge le nako ya gore ke tsamaye re tsamaye ka gahlana le tšhomi ya ka e sale ke bona matšatšing a re mo go nna re ke kgale ke sa go bone a re tsamaye re tšo re catch up awa ka boela ka dula le yena ra catch up a fetša mo ka morela ka ra ka ge ne re tsamaya le papa go ngwana a re ke mmotse a re tswa re file metsotso nna le wena ra tswa re catch up ka tlogela jwala ba ka mola le yena ka tsamaya ka fihla ka botša papa go ngwana ka rawa tšo mphile 10 minutes ke sa bona mogwera awa ka nnete ke ile ke boela kua ka fihla le go kuka jwala bola kanwa ke ile ke ena jwala ka re ke goga habi ka setle ke sa ba le matla gore ke goge hablela ka kwa o ka re hablela ya nkgama ke ile ka tloga ka molaela ka rawa mogwera nna ke a tsamaya jwale a re ke ya wa go lokile o be letšatši le lebotse bore o lalong ke re ke a tsamaya ba nganetša gore ke tsamaye awa ke nna ola ke a ko ka re moya wa ka wa felela bale ka tswa ke kitima go raowa moya ka se ka felelela ka mo taveneng awa ke ile ka tsamaya ka botša papa go ngwana ka re ha bleng kgamile go pelong ke timišetše tleliniking awa o ile a drive bele ra ke timela tleliniking e re fihla tleliniking awa tleliniking ba re ba ntšheka ba re bona a ba bone selo nna ke tagile le gore di-happy tše di ntoronkile maybe ne ba di tšhetše ba di tšhelago aowa ke rena ba le rile ra boela tseleng ka re ke le mo tseleng re ya gae gwa ba le lentšu la re mo go nna ke founele sesi ke mo tsebiše se se diragalang mo godimo gaka ke ile ka tšea founu ka founela sesi ka mmotša ka re sesi ke tšwa jwaleng ke nole jwala ka goga le habi bole di nkgamile sesi moya ka wa fela wa ba le lentšu le la boa la re aowa ngwanaka a wa kgama ke habi mo tsebiše gore tšhomi ya gago o mososo ke ena go tšheletšeng ka jwaleng mapele lentšu le le tšwa kae wa le kwa gore ke la mang jwang ke la mokgekolo la mpotša okay aowa ke nna ola ke tšea founu ke founela sesi ke a mo tsebiša ke rawa sesi be ke ile jwaleng ba le lentšu le lempotša gore o a ka kgama ke habli ba ntšheletše ka jwaleng mogwera ka o ntšheletše ka jwaleng and ba re ko go botša gore ga ke fetše o hlokofala gone jwale o bitše ba ruti lentše e le o ntlhapiša ka go bana ba nthebola sesi o ile a mfounela a rawa ke tima o tle ka lapeng ka ge a dula Chikanoshi le kgole awa papa go ngwana re awa ka ge le ka masa a re emele go sepele awa ka nnete go ile go asa e go isa solo go nna ka robala lentšu le la le ile la boa gape la mpolediša la re aowa wena le mogwera gago le bakanto soso ba re le bakaeng ba re baka boyfriend e feng yona papa go ngwana gago goba ye nngwe ya gage okay wena bo dula le boyfriend a tšhomi ya gago dula lebele ba ka jwa ke motho bo o reng o ile wa mphiri ya gale okay mara like ka mo reject a dula le tšhomi yaka okay mara like ke motho bo o reng ke mo fa attention like ra qoqa le yena le re le itare le tšhomi yaka a wa ra dula ka moka go be right okay mo go tšhomi yaka na no lelela go rawa
o la mpha attention go bang a ke tsebe okay aowa re ile ra boa ra kitimela sepetlele Forogo ka ge sologo ntwe e ntlhakatlhakanya e re fihla sepetlele aowa ba mfa ka di-drip ba nnoša di-charcoal gore go ba drainolla poisonela awa ke ile ka dula sepetlele go fihlelela mantšiboana awa ka boa ka tsamaya papa go ngwana a tla nlata e re le tseleng re boela gae lentšu le la boa la re ngwana ka before o tlo robala kgopela gore ba go tšee o hlapišwa before o robala ke nna o la ke ile ka kitimela ga koko ka ba kgopela gore aowa ba nkiše mo ba tsamayang gona awa ka nnete ga koko ba ile ba ntšea ba nkiša go nka dingala awa o ile a fihla a ntšheka awa a bolela gore bele ke nošitše di-poison awa ba ile ba nkapiša ba nhlapiša go ya le matšatši ka kwa o ka re nthwela e fetile ile re ge e le Labone ka thoma fase ka thoma ka hlakahlakana gape solo go ke a hlakahlakana ke be right awa ka boela go nka dingala a re mo go nna ga tšheka re awa nna ke tshwenya ke leina le ba nreeletšeng lona ga se lona awa re boele gae re o nyaka leina le lentebaneng re ile ra boela gae ra nyaka leina go ya le matšatši leina le ra le kereya ba nrelela lona ra tsamaya ra le phasetša awa o tloga mo ka boa ka hlakahlakana go hlakahlakana ga ka a go fele awa ke nna ola ke thoma ke hlakahlakana ke phetha awa mare go sa loke selo awa ke ile ka fetela pele ke fetela pele ka bolela le moporofeto mo mofounung a re ge ke bolela le yena a re yo sese o tsamaya ke nnoga mo godimo ga gago tsamaya ke nnoga ka baka la gore le nna be ke tekwa gore aowa mmele a e sa le wa ka go ba le dilo tše di ntsamayang ke nna ola ke ile ka tšhoga awa fetša moki ka tsamaya ka ya go nka dingala e nngwe ya motswantle awa ke ya kua ba no dula ntla ke phetha gona be ke fetile gona kgwedi ka moka a no dula ntšea re fele ka di-weekend a nkiša ka ntweng a ntlhapiša ka dikgogo ke re ka dikgogo a ntlhapiša a ronrolanto mare ke demo ke iswa poison la e sa ntshuma ya ntshuma ntlhahla le mmilo ya ntshuma ntsena ka hlogo be ke no dula vele ke beile di-ice mo godimo ga hlogo ka bane nto ya ntsamaya aowa solo ke bona gore awa a go loke ke ile ka boa ka tla ga ntate Moremi ka fihla ka ga lena aowa la mporofeta le sangopola ka bane dila le batho ba bantši o tlile neng ka kua gae ka February bo tlile le mang be ke tlile le ausi ka o mongwe be ba tlišitše wena go ba be le no ba le tlile le ba ka gae ne a tlišitše nna ke tsamaya le ngwana tena wa mporofeta wa mpotša taba tše ntši tše di leng mo godimo ga ka then ka be ka go botiša ka taba ya nnoga wa re mo go nna wa ra o bona moleko wa gore like se gore e ke imile maybe ke tlo direge di-abortion so then wa re mo go nna le ya go hlakahlakana hlogo moleko wa go hlakahlakana hlogo wa nromela go tate Makweng o ile wa go dula kua go Makweng awa ke ile ke fihla go ntate Makweng o ile a ntšikiša a re mo go nna a re yena o bona ke tshwere ke badimo ko sa ke thaswe a re le gore ke tshwenya ke leina aowa tabeng ya go thaswa nna be ke sa gane go thaswa ke ile ka re ke robetše ka ge ne ba mpotša ka taba ya go thaswa lentšu le la koko le ile la mphihlela la re ngwanaka nna a ke gane ke gona godimo ga gago mara ge ile go thaswa a ka tla ka matla ao gone jale ba reng kwa sa go thaswa ka gobane pudiši a ntetša pudi e tšhweu a re ba tlo gore o hlabe pudi e tšhweu o tseba gore e tlo ba sehlabelo sa gago ya ba gona mo ke thamang go tšhaba gore nka thaswa ntate Makweng a mpotša ka leina a re leina la gago ke le ka rao ka gobane re nyakile leina ba mphile leina re le phethetše bale wa boa gore nna leina la ka ke leke leina le le ntshwenyang ke le so nna ke sa tseba ka boela ka lapeng ka ba tsebiša ka re aowa gape leina le ba re neng reeletše lona re tšo le phethelang a se lona
ga e ba re aowa nna fela re sa tseba gore re go fa leina le lefi fale ka gobane le re go file leina ba boa ba re leina le ya selona. Okay, mpotse mo gaetsedi yaka ka morago ga gore o bue kua go Makweng maybe a le jikišele ya gae ke tla bolela le yena Makweng ke kwa gore why a go jikišitša kere o kwa eng ka mo ditsebeng tsebe tša ka di blokegile ene go a baba ka mogare ga ditsebe go blokegile nsokhi baba le go ka tšhela setlhare a se sa tsamaya sa teboele bele di thibegile tv di ka mo dinkong gore poison e ntshuma ditsebe e ntshuma dinko o swana le gone jwale ke na le shortage of breathing bela wa e mo phegeng e ke nyaka re tsene mo tabeng ya ke re tlo ya kua ditšhominku ke nyaka before ya kua ditšhoming ke nyaka re tsene mo go wena mantšu wa kwa a bolelang mo gongwe o nonnoši wa kwa ka mo ditsebeng tša gago a reng mantšua ke ya ona mpotsa gore ge le koko a mphihletse mara like motho a ke mmone ke mara lentšu le ke la mokgekolo ke ena ba hlwankaeta gore go riagalang mara ya ba sebaka se tla sa mfihlela o mfihletse lentšu le le mfihletse day after mabane maloba a mpotsa rawa ngwanaka ba go nyaka o hwile lo le nna ke a leka gore ke go šireletše mara batho ba tloga ba tikemišeditše ka wena. Okay. Ke a kereyang papa go lebeletše kgaetšedi o mo lebeletše o bona o ka re o sa le right mo kgopolong a ka se right ne kgopolo ya gage ya tsamaya amen ya tsamaya ka baka la gore le bana ba ka a ke sa ba le di-memories ga ke gopola bana ko sa ke sware phone ngwana ka show mara like di-memories tse ke bane le tsona gore o riagala so mara di-picture tša bona a ke sa di gopola ntho e ntsamaya vele ka gare ga hlogo ya move ya tsamaya vele ya nkgobatša papa go Makweng ke nna ke tlo sepela le wena kgaetšedi yaka ke tlo go iša go Makweng ka ge ke ile ka go botša ka re kgaetšedi o ne bothata bo bogolo ngwanešo ba monagano and no re santse re dile le problem ye ya monagana ka gane badimo re tlo dila le bona after ne problem golo ko re santse re dile le health ya go santse o loke o re go thwasa o kgone go bona ntho ngwe le ngwe le ga botsa kere so go ntse le wa bona gore like o phela boima ya o phela boima kudu a go kgahle selo mo go wena ka mogwe e leng gore no bophelo ba gago bo ka gona mola ba thomang go tlhakatlhakana so go ya tleliniking goba go ya sepetlele ba reng disempela wa vele ke motho ba gore me ke phela le docteng ke phela thata ga doctor Sahid because of ona le x-ray e ke swa vele be ke kitimela go ona ke ya gona a ncheka di-scanner wa cina mpotsa go raoa o se tlo sa tla ka bana mihle wa tla o senya tšhelete re cheka metšhining ka go hlalosa gore wena wa sa o riang a rena re bone selo e ba gore like nna ke na le di-depression a sanka go refera gore o ye sepetlele depression o boditše ke yena ka yona maybe ba no re maybe ke na le di-stress tša ditšhelete maybe family problem and a ke gana ke na le batswadi mara a zange ya affected to the point gore ba reng ka tla ka ba le di-stress depression tšeo okay a re tsene ditabeng nna le wena kgaetšedi yaka bothata ba monagano ke a botseba that's why o ile a bona ke gore referela go Makweng cause balwetse ba monagano ba nyaka motho e leng gore like o tlo ba le nako le bona kere ene ka kua ga ya ke bereke ka bona ka re ke ne mathata a mantšinyana ke ne balwetse ba bantšinyana ba e leng gore ke focusa kudu mo go bona mara se ke nyakang go netefaletša sona ke gore o tlo o kry-a thušwa kere taba še kgaetšedi yaka o ne mengwage me kae ke na le 30 o ne bana ba ba kae ba 2 ge o ya jwaleng o tlogela bana ba le mang o a mathomo a dule le nna o dula le sesi yaka ya re be se nna a se motho boreng ke tloga ke ya jwaleng mo ke ya jwaleng actually ke tswa be re tswile re ile tripi ne ke mošele le papa gage so ke sha le papa gage a itla nlata ne ke mo khopetse gore a tla nlata ngwana ba šitse ga gabo nako le jwaleng ngwana ba šitse ka gae
ne ke mošile le papa papa ga e tla jwaleng be ke mo founetse gore ka nako e se o tlo nlate then ba e tla tlo mo go wena le papa go ile wena pele jwaleng papa go kry-a kua jwaleng ke mo gopetse gore a tla nlate why o ile jwaleng o tlogetse ngwana ka gae a ke like ne dirile family trip re ile Happy Island yeah then vele ngwana ba tsamaile le papa ga ke mošile le papa ga re ile trip then e re boa vele ra fetela gona mo then ke mo ke tsa transporta ke re feletse gae then ga ya se kgole le mo jwaleng ka fa ke ile ka re a tla nlatang ke re a mo cause of ka mo ka vele re no re fetse o dropa di beke ra ya mo okay wa tsa batho ba bantši a ba tsebe bokotsi ba hable ke batho ba bantši a ba botsebe batho ba bantši ba swere ke mafofonyane ba bangwe ba bolela so ba robetse ka lebaka la hable ntola le go ga mola le tsebe gore ba tšhelang ka mola number 1 ene lefofonyane ba ka se le tšhele ka gare ga nto ya go nwa ba tlo go tšhelela gona mola go ntola ya go goga because lefofonyane ke bolwetse ba setšo sa se ga borena bo bo affectang motho kgopolo bo tlang ka muši then muši ola go fihla mo go wena o thoma go tšhentšha kgopolo ya gago o bolela le dilo tše e leng gore wena ga o di tsebe nako ngwe o kgona o tsore lefofonyane le kotsi because le ya porofeta o ka le bona o kare ke modimo ganthe a se lona le ya porofeta le kgona o tšea motho mo tlemile o dula le yena gae goba o dutse le yena gore motho ke molwetse yaka le motšee le re a re sepele o le fihle kua tseleng le re hae ka koloi motho o kgona go tloga mo a tsamaya o ka mo kry-a le Cape Town motho wa lefofonyana a emiša koloi ya ema ga ene ka mo o bogale ka moganong ka mo o bolela gore kore o no thella o thella o mo kwa ka pela ebile o mo kwala bohloko kudu so o hloka thušo ga etse diaka number 1 ye ya di-hable ke a e bona le ya go tšhellwa ka gare ga dinthoelang ke a e bona go na le poison ya dihlare tša gaborena tša setšo a e swane le poison ye ya sekgowa ka gore ge nkebe le poison ya sekgowa e leng mo mmeleng wa gago nkebe go bolaile tša sehlare tša setšo di tlo ketima mmele wa gago di ntše di tshwenya mmele wa gago ka mokana ga ona di tshwenya kgopolo wa gago ka mokana ga yona so nto e santse re wine mo go wena la mathomo ke go buša kgopolo wa gago ge re ka buša kgopolo ya gago re tlo kgona go alafa mmelo because ge re ka alafa mmelo ra palela ke kgopolo a ra dira selo so ke tlo le ka go tokopantšha le Makweng ke bolele le yena and then ke mmotse gore Makweng a re bereke so re lebelelešane re bone gore go diragalang because mo go wena nto o sepela le yone motho o kgona go sepela le phoofola gore e moganetša kry a thušo amen ka bane ka ke ke tsamaya ke botsiša gore a go reng ge ke phetha ke sa dire ba re ke ntho e le mmogo wena ditaelo tšeo di nwang ntho e poisona taelo tše ka gobane vele ke a phetha after 2 days o teko gore ke fodile kre ke founa gae ke re aowa ke fodile aowa e tlo re e boa ntoela e boe ka maatla go fiša mo go ntshumang go mmovang go botle ka maatla e ba gore ke na le seqitho sa vutha ba re seqitho se ba ntšhetšeng ka sona ke sa vutha o tlo kwa tori tše ntšhi kudu ga etsedisolanka kore a tsena ka maetswa malome ka kapa batheletši ba motse o sa tlo kwa tori tše dintši dintšhi kudu ene le tšona ditori tša dikwang di oketša bolwetse godimo ga ngwane wa batho that's why ke re a re ntšheng sporofeto se se neng le solution nna se ke se bona mo go sesi ke mmoditšeng ka sona ke moleko wa lefofonyane wa sepela le ona ba mmethileng ka ona ntane santse re le tloše lefofonyane le bulelle badimo gore badimo ba tle ba kgone go tsena re ko gore ba nyakang sesi o tlo kgona go phela ntle le badimo o sane bophelo ba gago bo santšeng o bophela akere so ke tlo go thuša nna ke bone gore ke dira jwang ke tlo dula le wena kua gae ke bone gore nka go direla eng le mmele wa gago o kgone go kokotlelo se ke wa dula o le ka mogoleng ka gona last ke tswa ke buile ka ya docteng doctela ke checkang like gore go diragalang ya kry-a goreng like vele ke loser memory a ke sana di-vitamin poison e nnwang gore ke poison ntho e ntsamang e nnwa le madi ya bona like ke na le ke experience low blood ke phela ka dipilisi no ja low blood mara kgaitsedi o ile wa nwa tleliniking ntle le docteng goba tleliniki goba sepetlele tleliniking be ke phela gona ba no go tšea madi ba checka dilo tše ka moka mo go wena last ke checka madi ya ka nare 9.4 azange ba boa ba re ba nkokeletse ba no mphile dipilisi then mara ke a bona le ga ke nwa dipilisi tše go rawa ke demo ke sa losa madi
e state pilisi tše di booste madi a ke demo ke losa madi. And then nto a e re tepolai e ile ntlela mara ka wa ke nagana bana, and then ntho e nthušang kore se ke se experienceang le bana ba se ba affectile. dilo tšeo o mpotšang tšona go o fihla tleliniking wa ba botša manese ka go hlakahlakana gaka no dilo tšeo di experienceang wa ba botša manese ke a ba botša gore ke fila jwang go diragalang, e ba gore like ke na le depression kosa ke o depression like ba ile Denelton ba ile bang offera go ya counseling. o ile wa idumela ke ile ka idumela, so date la ile re ga e fihla ba re go na le strike ke nako go bakiwa gore batho ba se abusa ba setle ba sa ya Denelton, so zanga ke sa re sa bonana nna le ntho ne ba mbuketse yena. ga ba tsebe ba go buketseng sa social worker goba psychologist wa tseba re mo go nyakega mo nna ntho ke e bonang abuti mo go nyakega kalafi mo malome ka kapa mara batho ba tla tseba go thoma le gone gore tšhomi e ka fetša go lahlela gare ga mathata a o nkhawathile and like ne ke le motho wa ditšhomi fela ya ga e be le lape ke no re go hlokofalela ke batswadi fela ga e ne ke go fetošitše motseng wa bo ditšhomi be ke phela le ditšhomi fela a wa fetša le bapala dikarata aowa dikarata ke di le bapala dirang le ditšhomi ka gae a wa re no ditša ra dula ra pia ra ja nje la nwa la ga e ya owa ne re sano jwala le ge ke tlile le bona jwala maybe bošetše a nke ke re ba re ke dutse ke nonwa jwala just ba itla ba nketela fela nna ke rato ya metseng be ke prefera gore bona ba tle gae a ko go botse go thoma le kgono o emenyana ka go nwa ne ke gae bele ke mogala bo ga tekela banneng a ya go nwa wena o se ka nwa sale ke hlakahlakana ke cause moleko a ke re wa o bona re o tlile kang so te kalafiše o be gabotse o fole and then re bone re tla re ya jwang, so nna o tla kua ga ya ke re ke tle ke go thuša normally ge ke le rometše kua go makweng e le gore mo gongwe le buile ka feedback e nngwe boang ka mola gae o nnyake straight o mpotse awa be ke boa ka phone ke phone mehle ba re phone late ke phone a e sa arabuya ke phone fro ba ro sa le busy ke o boe late bele be ke sa give up o bolela ga botse a re na pertsene tabeng ya phone ba theeletše le ba latedi ba ka taba ya phone ke hloba boroko ka gae ke hloba boroko ga e tla mo malome ka kapa ba founa frogo ke ne le molwetse re ka ditaoleng msagare ke na le patient maybe like ke ne le bothata e hlakahlakane mo e leng gore o ka sware phone phone ke ya raba go thoma ka 8 ya forogo go fihla ka 10 ke tlo bua ke tlo araba phone go thoma ka 6 go fihla ka 9 ke tsena ka mo radio gare ga msagare go ne jwa le mo lenanegong a ke gone gore nka araba phone ka gore ke santse ke lebellane le tša go swana le tše mara ga go nemelaetša ye e leng gore ba gae le ba fa yona ke a tšhoganetšo le ge ke ne le molwetse molaetša o le tšhoganetšo ba ofisi ba swanetše ba tsebe gore ba mphe yona mara yeo ke tla botša malefo gore nke a ilokiše ke rata gore ge batho ba sa nkireye ngwalang whatsapp le ngwale molaetša and then le ntlogelele ona goba le ngwale email mo go dr moremi email everyday ke a ichecka and then ge le ne le complain le santse le ngwale nomoro ya complain kua gae ge ile rago a ba le swara ga botsiši 071 398 1508 goba o ka founela abuti wa ka kua ga moremi abuti wa rena o mogolo ka mokana ga rena ge ile re ka kua ga moremi a o swariwe ga botse go ne le se ile gore professor go tshwentše babereki ba go tshwentše o mongwe wa ga moremi go tshwentše nomoro tše ke tša abuti wa rena o mogolo wa ka kua gae ke 076 451 5924 wa di founela founu tše wa ba botša ba ka kua gae gore a ka swarega ga botse mo gongwe ba ga moremi ba ntshwentše ka sa gore go ne mo e leng gore ga ba se ba ntshipediša ga botse founela yona nomoro ya 076 451 5924 ke tša abuti o mogolo le nna ke go tshwentše wa founa
wa bolela dillo tša gago goba o no founa mo radiong wa bolela le ntate le botse wa re ntate le botse ngaka moremimane wa ntshwenya o ka re ga mpereke ga botse magageshu a re nyake goba mo lenanegong e le gore ga re sware batho ga botse a se ye ke e nyakang eo a ke nyake gore balwetši ba tle ba seke ba swariwa ga botse a se ye ke e nyakang eo no a se ye ke e nyakang eo and then ba ka moka go sa ba kereye go sanele batho ba e leng gore o ka llela go bona mo gongwe o tlišitše molwetši kua gae go molwetši o mo tlišitšeng kua gae o kry-a e le gore o ba le bothata bo bogolo ba gore moibe a o nkereye ka tšhoganetšo a o nkereye o nyaka thušo ya ka pela o no founela mogekolo wa ka o monnyane ke Dr. Refilwe go 076 853 4043 akere 076 853 4043 wa mo founela wa re ke founela mogala ba ke mo kereye ke ne le bothata ba tšhoganetšo šibo ke kgopela gore le ya so ke kgopela gore ge le ne le bothata go ne mo le ka llelang gona le tshwentše ke nna le tshwentše ke mmereki le tshwentše ke lethwasane le tshwentše ke o mongwe wa mangaka ga moremi le ska ba o ka re setšhaba sa gešo go ne mo e leng gore le ka palela ke go llela gona a ke nyake go thuša batho ba seke ba thušega kere ro solva ya gago le ngaka makweng o thušega kere go sasa o tšea dibeke dikobo o dula le rena kua gae kere ngaka makweng ke bereka le yena gone jwale so wa travel o fela e tla gae a checka balwetši ba bang ba le kua gae kere nna le wena le yena re ya go dula fase ra discussa patient re dutse fase re bitša le bona gore filwa kere ra gahlana fase ra bona gore re ya jwang o ka se re palele kgaetšedi go pala ke tshepenne e tla be ria ka bomo ge ba re malome ka kapa re palla ke molwetši re ria ka bomo mma go tisetso o pheta skereke nna ke bereka sengaka re filo ke doctors goa mma mogolo bereka ka skereke papa ke ngaka AC ke ngaka masadi ke ngaka a buteisi ke ngaka le kgaetšedi ya ka ke ngaka so a re tlo palla ke bolwetši so re santse go ne molwetši a re fa problem re dule fase re discusse bolwetši ba motho re bone gore motho santse a fola o kgaetšedi santse a fola kgaetšedi aka ke sale wa ba mmeleng wa dira miscarriage gore wa dira abortion ke dirile abortion o hlakahlakana le mo mara ke bile right last year November ke ile ka dira abortion the reason ke dirileng abortion ka baka la gore nna le papa go ngwana ka dilo be setle di sa le right and then ke ka fa ke ile ka dirang abortion ka gona le gona ne ke tshepišitše mmereko keng baby mama a buta ka ko mogolo Eskom so nna ntshepišitše gore go na le tender ya go reduce load shedding so nna offerile mmereko gona so ka bona gore aowa ka ge le kgale ke setle ke sa bereka and then ke kry-ile opportunity gore ke mmerekong ke ka fao ke ileng ka re ke dira abortion and ka party abortion e ka iria mo go wrong ke ile ka kry-a tšhomi ya ka le ena na dirile abortion ke ile ka ya go yena ka kgopela yena di-number gore nthuše ke nyako dira abortion abortion o e dirile go ntata le Nigeria so o ile a hlakantšha le ntatola tšhomi o ile a nkahlantšha le ntatoo so a etse tabeke ma papa o ngwana so ke ile ka dira abortion le Nigeria leo then o ile a nkgopela gore ke robale le yena ma le Nigeria le a re tsela ka gore ke re abortion ke nnyane so nna ke ile ka gana ka rawa nka se kgone robala le wena nka re ke nyoka thušo wena wa re ke robale le wena gomme ke ile go patela aowa nna ka gana so ka ge ke šetše ke mo patetše andrela re o tlatla ka option e nngwe ke mo a buileng a mpha dipilisi le sehlare kgaetšedi re kgopela o bolele nnete thomile tabe nngwe go nyakega nnete ke re mo e se nnete o tla bodiše ke tla go fetola ke bolela se e le nnete then awa a tla vele gae
vele ebile like ke maomanya gore like wena why o bereka soki o khohlagetse a re ya yena ke ka mokgwa ena a berekang ka gona why o thuša batho ba robala le yena why nna ke gane o robala le yena o dula kae motho wa go thuša batho ba robala le yena o dula Denelton but like ka re na nna le maaka cause of nne ke rato mmona re ntle gantši around a feta mo gae so vele tšatši le la tlile go nna be ke ne le yena tšhomi yaka vele na batho ba bantši ne ba le busy ba mo founela ba mmotse ka mokgwa ba dirang ka gona ra kwa vele ke tšeo ba thuša ke robetse le bona nna vele ka gana ka ra ona nka se kgone then awa a jiga go sasa a ntlela le dipilisi tše dingwe because of tšela di a bereka ke doctor le Nigeria le go thuša o re ke ena doctor like okay nta tse dipampiri tša gago ge gore ko ena doctor o re ena o bereka re ke sepetlele seo ya Pitori Steve Biko a re ena o bereka Steve Biko like vele ke bile le dingangišano le ena ka tabeng a mpotsa gore like nna ke itira bohlale eng gona moo so ka morago ga gore abortion o tswa go kolomakiwa kae sepetlele se sefe Denelton why ka gore ke Dr. Steve Biko a se a go tšea a go iša mo a berekang gona yena a boa go kolomaka cause ge motho e le gore o na le gaina ya gage ya sepelang mo gongwe o hlagela ke mathata a miscarriage goba mo gongwe a go swana le ona o ba le gaina ye e leng gore ya mohlahla o ntetša re o nyaka tšhelete e nngwe gape godimo ga ile ke mo patetšeng o mo patetše bokae nna re ile 1.2 wena lebaka la ruri abortion be ileng le la gore ne ke o bereka grill Eskom o kry-ile mmereko wa grill like ne ba mfounetse ke ile so ba re ko thoma January ba bang ba thomile ne re le 5 3 ya bona e tsene o yuane ba mo jigišitše because of over age 35 so nna wa thoma gore ko sa ke ye dilo di a hlakahlakana ke ya kwa le batho ma gore ba sa bona di-documente tša ka ba tse gore di kae like di a no nyamalla le o patetše mmereko like baby mama a botibele o mogolo Eskom ke ena neng so ba rile ba nyake motho wa go ima o ile bona o thoma o bereka o bona opportunity botsone o tla ka dimpa o boditše monno gore ngwana o kae like ke ile ka mmotsa gore ke preg like ka ga dilo nna le ena like be re thomo go qabana because of like nna le ena all along ne re le sharp so it happened gore go ya le matšatši ka ge vele ke phela le tšhomitše tšaka di bona gore o ntshwere gabotse ke thomo molora a swere di-plastic a tsena ga botšhomi yaka a fita vela se tla sa nsupporta vele go ya ka nnete a thoma o dropa go nsupporta a se tle vela sa nsupporta vela sa tla sa nsupporta a supporta like ba romela tšhelete a ngwana fela then ela gore a nsupporte na šetše a dropile ga e tšedi yaka o mmoditše gore ngwana o kae wale a e tšea serious ke ile ka mfounela ke le sepetlele ke mmotsa gore tla o nlate ke mo Denelton ke tšo dira abortion Sibara yebo bakutshela ukuthi umntwana uyephi mina kazangitshela wangifonela it was Sunday ngicabanga and Sunday yakhona kade wakhamba the whole weekend ngitsamile Saturday wakhamba the whole weekend mina ngingazi Sunday late uyangifonela uthi ngifakele ilo kanje uthi ngiba ungifakele i100 anginamali ngisemteti ngistakile ngithi ustakile ubuyaphi angiphenduli ubuyaphi azange ngiphendule like ka driver nikili mo siyabuswa ka M30 kitsamaya via 2 line magula ka M30 ekufihla M30 kuyamfonela ukuphi hawa nasetse kinametse ke mutsiya kile mutsiya benze kanjalo ade mutsiya ukhambe ngakuphi like ngidrive ngisuka M30 ngithi drive straight yize emutsiya ukuphi athoma jike emutsiya hayi ngikhambe ngale ngidini ngapha estompo what khambe ngestompo maruthe usemteti
so mina azange ngizwisise ukuthi kwenzakaleni kusuke ngehle ngibuyele ekhaya so ngoba angangitshela iqiniso ade angisemutsini kiyane ngabushini last year November. Mpotse mo o e reach ke yona chomi ya go tšheletseng a se yena o ntšheletseng. motho a le reishang di-abortion tše wena le group wa gago le ne bothata lena wa bona group e ya ditšhomi e na le problem group e ene ke kwešiša gore batswadi ba bana bao ba thieleditše gore lena ke dimpa tše ntšhi le dintšhi tše lena nna be ke thoma ebile be ke qima. nto ba go fileng yona ngwana gona o tšwetše kae gae and then gore ke bone gore le Nigeria le na le something godimo ga abortion cause of gone jwale le ge ke re ke phetha so barute ba re ba nrapelela ba re ke na le blockage a ke rapelele then o mong a re o bona like ngwana mo godimo a mputiša gore ke bona sello sa ngwana godimo ga gago go diragetseng ka motsa gore wa ke dirile abortion so then awa le kwa le ge ke phetha wa mpotsa gore ga geno ka mo jareteng go na le sello sa ngwana ka fa ke bona gore awa then ngwana go bongwe o mme ya ka mo ga geno ba ba tseba gore go ne le seya ka mo awa ne ba sa tsebe mare ke no re ke hlakahlakana ka ba tsebiša gore ke dirileng. o lebeile kae seya le a ke re be e sa le madi ka toilet bone kgoditše kae close to 8 to 9 weeks. 9 weeks rabele plus minus 2 months sesi ya toilet tše ke ya go botša bona toilet tše wa tseba mo tabeng ya o dirile abortion ka November amen and then mathata ga go a mantši a thomile December and then go ne le mo o boletšeng gore you not sure ge e ka ba noga ye go bolelwang ka yona ebile o neng le go e fila ka mogare ga gago o ka be o e tsentšhitše ke le Nigeria le ka be le go tsentšhitše noga ka mokgwa mohutamang ntle le go robala le wena ka mokgwa tlharesela mphileng sona a ke re o ne gore a fetša mpha dipilisi tšela then a re ke nwe setlharesela ka nwa setlharesela then ke nagana gore ke yona ka mokgwa cause of batho ba ke ba botiša ba re ba bona nnoga a boara ke ya badimo ke re nnoga e ntsho e ka ba ya badimo na so ba ba matla mo botša gore awa ke ditšhika tše tša gago ka ge o na le problem ya madi poison e go tshuma ke yona e dirang ka re o na le nnoga mare like nna like ke robetse ntate Morena ke kgono ya like e gona ntho e ke rwele mo mmeleng a cause of ya move le go sepela mo mmeleng ke kgono eko and then wa tsua gore like kwa le gae go na le picture ka le ya Mpopi ye ba e hlabileng a ke tsebe gore ke tla re ke le Nigeria lewe or ke ba ntirileng tšempe gore dilo tše di affecte bana ba ka lesea cause of bele bana ba ka ba lla ka sekellang ka sona mapele Nigeria le be le Gloria mo gageng le be le ntilebetse tsone dipilisi ga itšedi o boletse gore Nigeria le be le fela le tla mo gageng le ile latla be le Gloria mo le nretse la re a ke re nretse a re kgopelo go thuša go avoida gore o tlo re dipilisi ba di fa ka gabotse latla mfa ka dipilisi tšeke le go fa ka tšona kae ka mare ga seto sa gago sa bosadi yona nako eo le fakanang ntho wa ile se la fakana ko sejaring ya gage a ona mpoditse gore ke ile ke mmodiša mpotša ga gore na o berekela Steve Biko o berekela kae a notara mapele sese nako e monna o a go fa ka dipilisi ka mogare ga setho sa gago sa bosadi le be le ba babedi fela le tšhomi ya ka ba le gona yena o a go referetšeng go yena ke mmoditše gore ko sa tšhomi e santše re e founela tšhomi and then kanela e founela and then
monna o a no ba busy le wena a go lokela dipilisi a be a fetša ga a fetša a no tsamaya ntle le go kgopela digwara kapa mohlomong go tetšela tsona ka kgang. What happened? Because wa tseba gore go ne le mo ke feelang gore o ka ra o re botse nnete. Wa tšhemi ya ka go gona vele ka ne la mo founela cause of vela ke re ke ganne o ile a bolela gore a ka nthuša ka mokgwa wa mohutamang then nna a mpotša ka tše tša thobalano ka gana. And then ka gore kgaetšedi yaka go te pontšha ga botse gore dipilisi tše ke di be di tloga di swanetše di sobelele o be a šomiša eng go di phuša go ya go fihla mo swantšeng di dule gona. A ba apere di-hand glove a šidi no o ba apere di-hand glove. The right reverend teng gore founelele mogwera o ene re ya mo kgopela a sware founu re ya mo kgopela a sware founu ka lebaka la gore a ka sware founu re tlo ba le bothata le ene because wa tseba kgaetšedi yaka gopola gore bophelo ba gago bo be bo le alright all along. Amen. Go fitlhela wena o te kry-a o le mmeleng and then o palela ko go dula fase le boyfriend ya gago but o kgona go dula fase le tšhomi ya go fa maele a gore no go ne le mo le nna ke ileng ka dira sa gore le wena o ka ya ba go thuša and then waya motho a go kgopela go robala le wena wa gana go ya ka statement sa gago but wa bua wa mo dumelela gore a tle a šomiše diatla tša gage go tsentšha dipilisi ka gare ga setho sa gago sa bosadi mola go boditše gore o nyaka go robala le wena wa gana mara o mo dumeletše gore a tle ga geno mo e leng gore o tlo kgona go bapise le wena a šuo mo Thobela le kae re gona kgaetšedi yaka o bolela le ngaka Moremi re ka mo radio motse re ne le mogwerago ko wena mang Lona wa mo tseba ke mo tseba o thieditše motse go luane go ne le taba mo mogalago wa Lona shu wena o nyaka go tseba nnete radio nga kere o kwagala radio o kwagala le kua ga phahla ka moka wa kwagala ebile re mo live mo Facebook ke rela gore o tsebe gore re bolela le wena o thieditše ke batho re ne mogala wa Lona ka mo o nyaka go tseba ka le Nigeria le la leileng la tla la thuša Lona ka taba ya di-abortion o išitše ke mang Lona ko o re le ke mo fe di-number phone ka mofa ka tšatši le Nigeria le letla kua gae ga gabo Lona o bo le kae wena ne ke le gae ka tšatši le Nigeria le la letla le fa Lona dipilisi wena bo le kae ne ke le gae Lona a mpitša a mpotša re ba mofile ka nako e Lona ba mo fakela dipilisi tše sethong sa bosadi ba mo nwešatše ba mo nwešang o bo le kae ne ke le gae alright kgopelo bolela Lona o bolela gore le Nigeria le pele le bereka mmereko wo le na le tsela ye le o berekang ka gona ka mokgwa wa go thuša batho ka mokgwa wa di-abortion mpotše mo kgaetšedi yaka before ba terminate batho ba tsela ya bona ya go ye ba e berekišang ba sepela tsela o bereka wa le Nigeria le nna ke no tseba a no fa dipilisi a rošale o ke tira ofisi ya gage e kae motho nka o tša maaka nna ne wa tlhana le batho mo kwa mmolo wa retail mpotše nnete ya go netefala kgaetšedi yaka wena le yena le tsebane jwang le Nigeria le ke nyakile ke no nyaka di-number phone mo di-Facebook o tipitša mang mo Facebook mo Facebook ke ntse ke nyanyona ke di-number phone and then wena o kry-ile jwang di-number phone Facebook o sa tsebe gore motho mo Facebook o tipitša mang
a ke go bolla maka ke re mare ke lebetse then nna ke no text mo Facebook ke ra go texta mo Facebook o bo bolela le page efe because mo Facebook a gone page ya di number ka check nna ke no bona ke tseni then ka mo texta ampha dina mo phone tsa WhatsApp ka mo bolla WhatsApp khaitsedi yaka khaitsedi mo a kere go ndwa leng ge ba re kakapa o gona o thuša ka 1 2 3 4 ge o setšha kakapa wena go šalle o tlo kry-a motho wo o be o setšha mang mo Facebook o setšhitše mang nna ke no setšha gore abortion pills then ka gahlana le working le yona page ya ka kena ya then ka modumedisa a re mo Facebook a bolele a mpha di-number phone a re bolla WhatsApp ya then ka ra thoma ra bolla WhatsApp wena go bo monyaka le wena o be o hloka thušo ya go swana le o išitšeng le lwana ka yona and then tabeng ya go mofa di-custom o šetse o išitše pedi tše tharo o išitše le lwana le o mongwe o a tseba gore ge a thuša batho o ba thuša ka mokgwa wa go nyaka go robala le bona yeo a ke tsebe nna ke ikole le lona nna ka mokgwa nthušitšeng o no mpha tsona a tsamaya a re ke tla re ke fedise ka mo founela then ka re ke fetsa ka mo founela ka makala ge le lona tsompotse gore motho o re so le so ka makala ka ba ka mo texta ka mo botse ka re gane wa dilo tse di dire ka go fapana ampotsa gore lona a ke tsebe gore setho sa sasadi le di se week go ba jwang ka motse ka ra mara a o fe a ra wa a le swane ka butša lona ka re bale o re ge tsena ra wa ke ganne go robala le yena o sa sa boa Shelly ke so bitsa lena ra o sa sa dena dirang a ke re o buile a ke re the time a tsamaya ka maoto a tla a tsena gae nakola ke phigishana le yena bo se gona nako ke phigishana le yena go sasa gantsi a buile a swere setlhare ebile o mmotšiša gore then cause of ore dipilisi tše di tlo ba weak then o tlo mo thuša kang wa sa mo fete strong a swere setlhare bo se gona le nna gae ge a tsamaya mpha ka dipilisi bo se gona gae nako a mpha ka dipilisi bona ga mpha ka dipilisi a kere ke tsamaile bona a kere ke tsamaile le yena re le babedi ka dining room a kere then a fihla a mpha ka dipilisi o dutse o le gona gae pe ke dutse le wena re le itere a tsamaya a ya le nna a mpha ka dipilisi o le gona e le mosegare mapele a kere go ne le gore a be gona mara a ska ba gona mo tiragalong a ra tšea le 5 minutes mapele sese nna dutse sofe nna ke tsene gona ka mo e le mapele sese wa tsa re nto ke nyakang go ikuša prof go ne nto ngwe mo ke a emisa a wa re o robetse le ena a re mowe rena re tšwele mo gale mo gone jwale ke nyaka go kwiša something a kere go ne le gore ke re batho ba le ba ntwane be ba le gona ge ke be ke gaša mara ba se gona ka mo studiong ba dutse ka kua reception nna ke le ka mo ke gaša so go ya ka mokgo ke ikwišang ka gona kgaitsedi ya rena mo mogaleng o be a le gona ga bollona ba le gona mara mo tiragalong ya gore mohlomongwe a bato molele matlho ge le ge a bona monna ola a tsentšha dipilisi o ka re e be e se karolo ya sewe mara ke ka mo like a se gole ke gore wa tsere ke nyaka go kwiša reng kgaitsedi yaka wa mpona go njwale ke dutse mo moremišo wena o mo we sebarašo re ka moka ntongwe le ngwe e diragalang mo re a e bona mara go njwale ge moremi a ka bula monyako ola a ema ka kua ka monyako whatever ye e diragalang ka mo go ba ye e diragalang ka kua nna a re sa kgona go e bona le yena ga a sa kgona go e bona kgaitsedi yaka be le mathomo a e tla go fakela pilisi tše
yena ga re setho sa gago ke se sennyane go ganne go tsenang moo nna ke tsebe gore na gona o bone kae ka lebaka la re be le mathomo a etla motho go tla go tsentšha pilisi ee o rile a kgonegale wa di sa bereka tša mathomo a ke re mphile tša mathomo di a se bereke chomi go bona bolela le nna mo tse di sa bereka le nna la mathomo o mfile di a se bereke mara sa nka mpotse ka taba tsa marobalo a fetsa ka mmotse ka re a di a bereke a mpotse tshwanetse ke patele mmogo mara a mpa tsona ka letsogo a tsamaye so ke marketing ke e lona mpotse gore chomi wa tseba nna a ke dumelelane le lena kang a ke dumelelane le lena ge le re motho a le motsebe ene motho ke a etla ga bolena ebile a kgona go dula le lena disofeng ene motho ke ge le re Facebook page ya gagwe a le tsebe gore ke mang gomme le gare le refera batho go motho le sa tsebeng gore ke mang wena ke buile ka mogala le mo tseleng a ka feta re tlo mo tseba le ra gore le ka kgona go tseba motho a fetang le ne difounu tša gage le bolela le yena WhatsApp la palela ko go tseba re le bolela le mang wa kae jwang ebile la be la refera molwetse go motho mongwe wa ikwa gore a e kgona ga le chomi bona o ne WhatsApp ya Dr. Mremi o bolela le Dr. Mremi and then Dr. Mremi wena le yena le kgona go bolela o bo mogale le gore why area client ya ga go swa monyaka digwara and then a o tsebe gore Dr. Mremi ke mang a o tse re dula kae o ka mo tseba tsileng mara wena o chata le Dr. Mremi how possible is that mara bola ne te bla modimo a ke motse ke ra tla ba modimo mo re nyaka nnete fela ye e leng gona ga etse di aka ka gore lenyalo la ngwana motho le ka senyega mo re nyaka nnete ene le ka go godimo ga setšhaba sa ga borena abortion se se ke lekhu le bophelo ne amen e file tlo koloi motho a ne koloi one koloi wa ile re o tlogetse koloi ya tla ka maoto kua ga geng o rile a na nye ko boniwa a botša mang a re anya ko boniwa o boditše rena re mmodišitše gore e koloi ka lena le ba babedi motho lene sethomi se sa nako e kae le yena a wena ne ke le mathomo ke mmona le šomi be le mathomo a mmona o e ka sebe mathomo a mmona ka baka la gore wena o rometše ke yena go yena ene o šetse a rometše batho ba babedi is either monna o tseba ke wa le mo mogaleng gabotse that is why a kgonne go introduce woke go yena a kgonne go introduce lo mongwe gape go yena and then baki go ra re ba motsibile ka wo nne ke motsibile ka yena ene ntongwe gape makatšang se se mo mogaleng wena gore ba go fila dipilisi di a se bereka kere go tlile jwang gore a tsebe gore setho sa o ke se seng tsela eo maybe ke nnyane kore wa bona nna like le ka mphetiša mo ke tlo kwešiša ka mokgwa lona mpotsang ka gona o ka re maybe ilar a mofa ka tsona ke re mofakile ka monwana a le kae because le re la mathomo ga mofakela dipilisi e be le ga bollona and then lona gore ke be le la mathomo and then dipilisi tša mathomo a senke di a bereka and wena gore go file dipilisi dipilisi tša go fileng tšona le wena a di a bereka why wena mo go wena a se a re a wa setho tsela ke ennyane and then wena a boile a go fatše ding mara mo gonne go tseba gore tsela ke ennyane nna ke sefakile ka bonna a ka mo dumelela gore ena mfake ka mokgwa ke botseng lona kare o se ka mo dumelela gore a go fake wena nna ke te phakile ka letsogo laka wena ga itsedi o tshepile jwang motho ke a re o bereka mmereko o a bo wa lata le pilisi eo motho o sa motsebe wa ba le WhatsApp ya gage wa ba le sebete sa gore motho a ka go dira o le mathomo mmona mo Facebook a re ke bereka mmereko le gona a ke bolele le lena mo Facebook re bolelela ka khoneng nkebe o ruria nto o hweba geno bo tlo ba botša gore nto o e dirile kae shona ne le risk o bolela nnete ndene ba le mpotšeng mo ge le fihla sepetlele ka morago ga gore bana ba modimo ba latlhelo ka di-toilete le fihla le botša manese le reng na sanka ka sepetlele ke nne ke tšang sepetlele wa tseba gore o se ye sepetlele gore monna ka tsena mo o tla hwa e le gore bana ba ba modimo ge lešala le bantšha ba le riileng a ba re ya se wena o ile go fihla sepetlele le lona wa botša manese wa reng ka ba botša nnete nnete o ba boditšeng ke goreng ke gore ke tswa le Nigerieng
la dira le gana ga botse le gana ka Nigeria le a khatlega ntwe Nigeria le dira le emetse re go khongwana o motebe gona le tla go dumella gore motho o le a motseba o a wena le tshwenya ka ke mmoditse gore a tilite dina mo ka matsala lefa WhatsApp a ke gane ka yena ngana ka lefa nna mfung tsa WhatsApp and then ga le dira ntwe chomi go ne pampiri tse le di signang go bontsha gore ke Teresho le ile doctor ngoba le no riana le fana dilo tse di tsileng la ria ka mogolo riang ka gona fana re fa tsileng la tseba re le tlo khwa lena la tseba re maranto di dirang le tla khwa la shia bana la shia meloko a bolena meloko ya sala e lwa ba re mmamogolo lo ile mammang mangwane o lo ile mammang ragadi o lo ile mammang la tseba re maranto le dirang gore le hlola bothata bo boka kang kgaitse diaka wale ke nna re bone rango yona a se yona le a ratana lena le ba babedi jwale ka dichomi nna ke a morata le a ratana ge le dutse fase le fana maele le no reng nna marona go bola nnete lona nna re sene ke mothuse ke and maybe a ka re ira something wa bone ka re tlo ba nna ke ganne lona a go reng a nrapela ke gana ena vele o ganne vele ke nna ke mo push ke mo gopetseng gore ke a gopela ke kreile opportunity wena o tsebile buang gore yena o tswa tsileng eo o mpoditse gore ke wena ga etsedi why o dirile ntho so nna nna ke no re be ke se ready jwale kgaitsedi ya ka ge o se ready mara o tseba ga botse gore go tsenela tša digwara ka ntle le tšhireletšo ke dilo tše pedi fela tšeo ka di kry-ang ke pregnancy ke bolwetši gomme o a te tseba gore ga o ready mara o tšwela pele o ya digwareng ka ntle le go te tšhireletša o bona ganne gore ditlamorago tša thobalano ya go hloka tšhireletšo e ka ba eng leng nna ke dinaganne dilo tsene gore ke tla re o bo o bo le leswising ngwanešo a ke nagane maybe nka iria ka pora ke nagane le motho a ka re o nyaka maele ka mofa ke le lone sa ka mmotsa ka re ka nagano ke a se tshola ntse ke dirileng mara o ile go fetša wa kry-a tsela e kaone ya go tekolomaka wow jwale nkane ka tsela yeo tekolomakileng ka yona o se wa introducer lwana mo go yona ke mmoditse ka reng maybe a ne ba re keng magagete ore maybe pitse so ekwa o ya ampotse gore o dinwele nna ka dipotse gore o sharp until maybe dibekenyana a sa tloba a se sharp kgaitsedi ya ka wa tseba re lebaka la gore re go founele ne e be e le go nyaka go tseba nnete ya gore le Nigeria le ke mang ke la kae le bereka kae jwang ka baka la gore ntwe a e dirang bana ba bangwe e le bona ba tikišang go yena e kotse kudu mo e leng gore go nwe le ge mohlomongwe wena o tswela pele gore rifera batho gopola gore ge batho ba ka ge o ka re o riferetse motho kua monnola a kata mothowe goba a mmolaya goba dilo tša mofang tšona tša mo goba tša go feta tekano leina la gago le tlo ba ka gare ga maraga ene monnola o tlo tšhaba ka baka la gore o tla ba kwiša re dirakile and then wena wa tle wa šala o seka melato ye e leng gore o tetsentšhitše ka gare ga yona o re o thuša bakgotsi mohlomongwe ka tsela ye e seng ya maleba o a tseba gore o tla tsena mathateng ga kaka ngwanešo ke no re fetsa vele go dia tsona ke bona ba ithuti no ka mmotse ka re a ke sena ka sele ya ke tshola le go ntsela ke nagana re motho wa ka tsama go nna nka mmotse ra e kae mara jwale bothata ba ka kore gape o sa swere difounu o diang ka tsona o phentse o modumediša o phentse o dia jwang wa sanka bodisa senka ria selo se se gona mo o no be o di swere nkana ka di delete maybe a le a di nya ke ne ke tse maybe la monyaka ke re maybe nka le fa di number phone re tlo gopela di phone number tše wene re tlo gopela di phone number o konka di mena malome kaka re tlo gopela di phone number tše we moroka show ka rone potšišwa mafelelo pele re go lokolla gore tše pedi ga itse diaka ke gopela o no botša bana ba ba thieleditšeng mo gongwe o mong a le ntseleng ya go ya kowe gore ditlamorago tša abortion keng nna nka ba no botse gore abortion a se yona
a re namogelang ngwana o modimo a notla lefatsheng because abortion e bohloko and ke sehlogo if motho o nagane gore a e dire a no tlhokela ngwana o tla lefatsheng a mo godimo go ya ka ge batsadi ba rena le rena a sanka ba re abortion wena le lona le yanwa le nwa ga kae mo bekeng so ka weekend ye nngwe le ye nngwe maybe a bone gore o ne le monate kae o ya le yena le lona wena le lona gore eng o ka re fofonyane le re tsoga tšatši le lengwe maybe kgotsa ena maybe a tse gore kae maybe go ne party re kae o ne le something wa mpotsa le nna ka mmotsa mogruvo nra re le babedi na ke mogruvo se ka mogruvo le no di-party wena maybe a bone gore tabeneng go na le something go monate so ke gruva le yena na mtleng wa tseba gore ke eng kgaetšedi yaka gape mo o gruva le molwetši ke tsentse ke gruva le ena last year ka November o thoma December o ka ra sankake sebare o ne potšišo alright a gona molato kgaetšedi yaka nna se nka go botšang ke gore ke kgopela gore o lona se ka tlo sa dumela enwa jwala tšatši la a sa tlela ke di-habli bo le kae a sa tlela ke malwetši a re ditampiwa mboa ne ke robetse ke tlile ka yena tšatši le latelang ne ke se gone mona le gone gabotse go o dutse o no ba o e fa le lona maele o no reng so ke no kgopela o no mo fa maele gone jwale pele rena re ka tsena ra mo fa maele phoso tša gage di tseba ko wena mmotšetšela o di tsebang gore lona 1 2 3 a re sa gata ka mokgo re gata ka mokgo shu go thieleditše lona ba bolela le wena hello maki lona ka o theditše nna shema ke tsere ke reng mara ke no re tšela maybe re di ria tša o tswa tseleng re no di tlogele cause ngwa bona gore bophelo bo a se bona amen o mosanjone ke mztc go nyakang ko ye o kgopela tshwarelo kerekeng ke re domile ko re ile ya tswalela sebaka no go nyakang ko no kgopela tshwarelo kerekeng nko mmotse go tlala seatla tšhomi o botse o lona mmotse shu re galle o lona before nna re ya go yena a o ne mantšu ngwanešo a o nao o gomjale o sa tšhogile ne wena lona nko gale o Mikey we a ke re o kolobeditše ya wa kgopelo lifestyle ye o e phelang nka thabela o ka boela kerekeng ka ge le nna wa ke tlo boela kerekeng ko phetela tšaka tša kerekeng gape kerekeng a re iše moaparo gore ba re wa swanela no o iša wena go lokologa bonnete ba gago bolela le maki gore maki tabe ya gore re sepele nna le wena re šie bana re ye go nwa se yona mmotse Mikey wa tseba o raoa tsele re tsamayeng a se yona a botse le tsamaya tsele jwang mara nna tsatsi nna le groovist tsele re tsamaya gore ra groove re yang mara le wena wa tse gore nna a nke ke ya groovong ke ana ko e gore ke le groovist vale ka re le tsamaya di-party party yona le e bitša eng ke re party ba re invite ra chila re ba ka jareteng not like gore jwale ga o ba jwa go le partyng nna le jwala wa ke rekile 6 ke tse gore ke nwa taria ke se nna motho go nwa jwala bo sebare motho o sa tlo sa morekela jwala o e ka sebe mosadi wa gore wa gago a phela anwele tena wa tsena ke rate jwala 6 o e reka kang o ne tšhelete le lona ye awa o ra re 6 wa se tšheleteng ke be thuša bana ba gago a ke re itse once a while ga se nta gore ke ya mgroove metlhe le metlhe bo monate ga botse ne staff sa gago ke eng
ke brutal estropes eba o nwa estropes mon o irekela ke mang eba motho o nwa bjala ba go tura motho o nwa bjala ba go tura gape 6 ya ntwela o ka ritsa batho bo ma 450 or 500 ke bokae lona 320 o 320 okay no ga ne teng ke bokaena 90 we kry ka bo 90 110 maybe sibare nguthenga amalo kanjela awu 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 o le onrekela ke tsamailele awu wa sebara wa gana mara ke dumela re wa reka ke awu nna ke reke chomi ya go ne molato wa ke Nigeria na ke itse ire wa bona ba bwana le bona ba kwana le ma Nigeria mogotsi go lokile ke re ngwanesho hlokometse e lotwa ke mong wa yona ene ke nagana gore bophelo ba lena e sa le bo botelele kudu gauswi ke mo letswang kgole e sa le mo le yang ge le tsamaye le dumelela dilo tša lefase gore di le tsene ka bogare di tlo le senya mebele nagana ge e ka ba ngwana wo bana ba le bantšhitšeng ba kike ba mafelelo banna ba lena le ya go ba belegela ba bafe ba e leng gore ba tla ba lenyetše wa tseba gore o tla tlhoka bana ka gare ga lenyalo wa ba mogopola ena owe a swereng ke le Nigeria go bjele re bolela so le a te tshola wa tseba re ke kgopelang ngwana gešo nke o botše makgarebe a motse east le west ka gore ke kwešiša gore monna o le kua bo motse mmola ka no ba tsamaela a ba swere ka kua go bontwane ka go botenelethene a ba tsentšha dipilisi ka matsogo mo dithong tša bona tša basadi nke o lemoše lefase ka monna wo gore ke monna o mo jwang o eme jwang ka seemo gore ba kgone go mo lemoga gore ba seke ba wela godimo ga trepe ye e leng gore lena le wetse godimo ga yona monna ke monna ko mokopana o montsho wa sekobo e green phepolo wa se green ba a roba hlalosetsa ba ska ba mothayetsa o wa sekobo ba ke mmona vele reng a sien wa para jwang so wa para di formal mara monna o ke tsotsi man bona ge a gona go phaka mmotoro wa ra kinya ke ba mpone a itla ka maoto no lena le khonno le maga mo reng ke tlotsi ene ka re ka re ne re mokolota re sa mofetse a re tshepisha gore o tlo tšea diphatlho tša boremi eba monna sko le re o tsamaya ka kolo ye jwang ke phepolo magagesho ngwanesho re lebogile a kere okay wa tseba malome ka kapa ke rata go lemoša basadi ne abortion ko tleliniking is for free and abortion re e dira ka lebaka a o no re wa ya digwareng le mamang wa bua wa re ke abortioning ke ya digwareng le mamang wa bua wa re ke ya di abortioning no dira abortion mo tsebang gore le go ka ba le mokgwa wa gore go ba le mo e leng gore go ba le di-complications mmele wa gago maybe wa bleeda too much batho ba ba go dirileng ba tseba ka bleeding nna ke ngaka Sesotho a ke bereke ka dilo tša go swana le tšeo kgaitšedi yaka o nkwešiša ke ya le kgopela gore ge le nyaka go dira dilo tša go swana le tše tsebišang banna ba lena e yang le bona le consulte le bona le ko gore na ntho ke e dirang ke e dira ka maikemišetšo na ka maikarabelo na go ne abortion tše ding basadi ba di dirile ka mabaka ba di dirile ka mabaka so a o no tsoga wa no gahlana le motho mo lapaleng go ngwadile gore abortion 1.5 wa tšea 1.5 wa ya ko wa ya go ria di-abortion and abortion go šetse o fetile 14 weeks e kotsinyana kere so santse o e dire before akere so re ya kgopela ba gešo gore e le dira dilo tša go swana le tše bana mo gae tlogelang go dira dilo tša go swana monna o le ro tsama ka kolo ye buang ke phepolo kolo yeo santse re e boneo monna o santse re monyake monna o tlo re bolaela basadi o
yena a right no o tlo re bolaela basadi ka gore o kgopela basadi ba rena digwara ga a fetša mo o bantšha dimpa ga a fetša mo re ba ye sepetlele yena wa sepetlele sa gage sa kae and vele ka moka ba na bolela ka bona tšatši leo a mpha dipilisi ba ile o delivela matšhiding le motete then a boa re a mpotsa gore yo so stubborn why ba bang a ba gane ke robala le bona why wena o gane ke robala le wena na nto mathomo bona matšhiding motete go re motho mo se gabotse o tlhagatšana ga borena motho o tlhagatšana ga borena malome ka kapa santse re kry difounu tša gage re di iše ka mola police station maphodisa nke ba dile ka motho because sa mathomo o robala le bana ba borena a re tsebe gore o a babua goba ga a babue na ya bobedi ga a fetša o bantšha dimpa o a tsamaya o dula mo a botse e le gore o neng ya go bontšha gore ke doctor maybe like le boneng lena le boneng aowa a ebile o na le ditšhila je sona ke no re ka gobane o thušitše tšhomi yaka le nna ka fa ke kgopetse gore a nthuše mare lene sebete motho wa mohuto le motsebiša ga bolena ga ka bua go sa re tabela ke e gaša mo ka moka mo ga ile gore o nganetša ke tsena ka mo ke e bolela tabela ka moka mo tlo re ke rela gore o reng gore a mpublishe gore ke dirile abortion gore ke robale le ena ka mara mpublishe dana gore a robale le ena e le gore monno gantšhi o phaka kae na phakile ko saeta retail o mo ga phahla o ema mola saeta retail ke dula saeta retail that's why nna phaketse saeta ya banna ba ga phahla le lebelle kola yana gore ke e buang ke phepolo ke eng ka leina ka re ke I20 e phepolo ya banna ba ka mo re thušeng go lebelela mo basadi ba lena ba tlo go bala mo basadi ba tsenelwa ka mo monna shue o thuba malapa lena ka mo kgaitšedi ya ka banna gore kore ka maram publishe ge ile digwara tsona nka semofe no kgaitšedi ya ka wa timana ngwaneso a gone bothata magagešo moroka ke nagana gore nke re no fa ba theeletše le kgono gona re bako gore ba reng malome ka kapa and then re tle re nyakiše monnola wa go nyaka mosadi alright motheeletšešo emapele kgaitšedi emapele mcrs dumela kapa gore alright gore mmo ntumba ntumba go bua alright nke re lankganyetša na e kere lankganyetša sa nne re lankoletša lankganyetša ya e re ke go kolobetse ka la kakapa ka lapitšeng tše kgolo ka la mcrs ntumba maile a gago ko goreng etsa maile aka nna ke kwele le batho ba bantši mo nna ba ke ne ke go bolela le bona batho ba baša ke ba gore ba tlogele gore ge ba ekwa ba buregile a ekwa e le gore ba palela ke gore ba ka diang ba tlhokile tšhelete tša bopi ba tsa ba re kakapa watwat o ba gona batho ba ba jalo ke batho ba ba jalo nke re ba tlile babedi garago be ke ba thieditse be ke ntse ke thieditse gatela ke ntse bo o sa bone pa ba ngapanya e re ndumba o kwena bo founa ke nna be ke ntse ke founa ke nyako ba botsa ga botse be ke nyako ba botsa bona selo ba re kakapa o dia bua wa tseba ba dirang a ke tse batho ba ba re ba tshabetse bo papa go bana ba bona ba ke metlholo le papa go bana ba bona and then ba nano re tshwanetse ba fodiše ka pikeng tse kgolo and then ba ka mo no re a leboga ntomba mcrs mo moyeng dumela ba hlompheile le kaena re gona rra lena wa rra a re lebogeiše ke tabe ya legona ke nke ke founa ke mathomo ke tsena re ya go amogela wa rra mara ke kgwatha ke tabe kudu ye ya gore batho ba expo e le matswantle e nga se go šomiša nthuleng a re no itšea ka lentso la bafaladi mongaka ya a ka o kwe ke ria gore ne nga se go šomiša nthuleng le ge e le gona
e le gore rena re ba hlompha kudu re ga se matshwantle ke ba falase mara bona ga ba re hlomile bona gore ba itirela boithatelo juang ka monageng ya gagwe rena mara ke re wa rra a ba gapeletse kgaitsedi tša rena go ba dira tše ba ba dirang tšona dikgaitsedi tša rena ke bona ba kitimelang mo go bona ba nyaka tše ba di nyakang o no hwetša lo se se ntshwenyang o no hwetša le go ba le mangwalo a go tlhaka mo ba sena loo ba sena loo ya kwagala a re a le kwa wa rra mara bjale nna ke be ke re tlhogo a ditaba ke be ke re ka mokgwa le swereng ka le bongaka moreni e šišie gore o ifo wa tea lena le re ga botse motho o tshwanetse gore a nyatiwe ka siena nnoši re a tseba mara re tlabe re le ka botsa borwedi a gone bothata wa rra le tloga le kwagetše kudu a re thabile kudu go bolešana le lena msa reso mo moyeng dumela Mokgalane thobela Mokgalane thobela ga ne wa le nkgaolela mogala na go be ke network re be re kgopela maele wa rra mo e leng gore ke batho ba e leng gore ba gona šiba ka mo ke balli jale re kwele o ka re ga le mo maeleng ao e le gore re ba kgopelela ona no maele ao ke tlo ba go ona ka ankere ke saya a ke re berekela mo nakong wa rra that's why re duma gore ke saya gore nka ba botsa ka maele ao gane wa a ba gore ke ba botse dinne re go theeleditše ba eletšeši ba ba go theeleditše wa rra okay ba ntheeleditše thabela le ka botlhokwa ina balli wa rra re kgopela gore o hlompe nako a rena ka mo okay a ke hlompe nako e re ke te cancele ke tlatsa ka tšatši le leng and then bona ba tsebe gore ge ba ethaka moo ba tle ba tekemišeditše ba seka tsaya ka moo ba tlela metlaing re go lebogile wa rra a re a leboga 013-11004-06 mcrs o se moyeni locha ngwe tšadipe rona ra le ya awa nthe e ka ruta personal lesson ya o nkusa bohloko ka tika gore ka nako e nngwe o tlo kry-a le ngwana wa mathomo ile wa bofela bogadi o nniwa ka bana yaanong bana ba borena a re tlogele go testa chifi ka leleme go tlhoka ina ra le ukwa ka moo and gone a metlile mo pitseng tse kgolo ka pelo tse di bohloko jaanong a re tlogeleng go dira dilo tsa mabomo bo sasa e tle ba re ke maloyo a kere boloi a bona matlhatsa bo sasa e tlo ba gore ke boloi ke fetsa diriago ke sa go letetse mfanaka ka marathana ya re tla re tlo di lata ngwe tša dipe ba re a leboga ke kgopela gore re tope all you need is love motsotsong wa jalo magagešo ga ke tsebo rena go na le mammowe mogaleng mo e leng gore re ka kry-ela mohlomongwe monna mosadi kapa ra kry-ela mosadi monna all you need is love mo a re nyake go bona monna a sene mosadi kapa mosadi a sene monna le ba e leng gore magagešo le ka gare ga di-relationship le ka re ga di-relationship kapa le ka re ga manyalo le a ngapana ga le kwane le no re tsena ke moka ra le batamela gore re tle re kgone go boledišana le lena jwa le ka banna le basadi a šue ba re go diaua all right all you need is love yeah a ke dire so ya bereka ke fela ke manyana ke bereka sekhompi fela ke banyana mara ke ena nka ntolo ngai nyaka ho ke nyaka mosadi wa 30 years ka lo ka 30 years nka tha go tlo ba nthusha nka mo lebo go mona ga ntate mre ke a lebo
mollo wa go bereka ga sekumpi ya ba mokwa gabotse nke re mobušeletsa ke a bereka ke fela ke manyana ke bereka sekhompi fela ke banyana mara ena gape tholo nga inyakago ke nyaka mosadi wa 30 years ka la go tengwa 30 years nka thaba ke gore ba ka nthuša nka mo leboga go monagane tata morena ke a leboga mosadi ya 30 years ya a ke re basadi ka mehla ge ba re ba nyaka banna ba founa ke ne nneta gore le basadi le kgono a ba tlo re disappointanne gomele re topa basadi ya le go le re nyakana le basadi go thoma go 30 go a kua mengwaga maga geshu letlano e boledišana le mogala bo wa geshu wa go šoma ga sekumpi letlano e negotiata se segolo ke lapa monno o nyaka lapa o motheeletšišo motlho mongwe ke mosadi wa 30 years msrs mo moyeng dumela wa diboro emanyana diboro emanyana re nyaka makgare ba 30 years ba ileng gore ba nyaka bana ene kwa ga makua wa tsa bomfenu ke ra ngwana laki 0131100406 0131100407 ya warra ke ne le wena ka mo warra ya ke ne le ka kapa ka mo ke ena wa rra wa go nyaka mosadi ya 30 years ya basadi founang monna shu ba nna ore ke a shuma go ne le 30 years o ka re o boletse le ka bana ba babedi o ka re ba shapo le gane le 2 ya warra nkono netefatša taba tšela tša gago ke tsurunya kang warra o warra o ka re o apanyapanya o ria banna o lokiše mo man o apanyapanya o e boletše ga botse kua le gonu le ga a swantša e bolele straight o šue o apanyapanya ene nako a ka ke tsebo gore e tletle dumela gane kgaitšedi tša rena banna wa tseba ge e le kgaitšedi ya re banna ke nyaka monna difounu di a baka kao ya le golle basadi ba geshu namola mogala beshu o roga ke batswadi banna batswadi ba tla go roga o no potela ka mo go tšea se o etswa o ya ka mo hlapa gapela o bua o nnoši gore ba no kgotsa gore mara monno banna ga botse swele gore go bereke ga bua monna monno la ge fua ke sa mo kry-ya banna gonne go riagalanna o ka re gone cola ma ke nke ke molate ka e ke bone gore aga ka mo balo ka re no re a loka warra founu e nyako ba le mona man ka nako ela go reng fela warra ya mpotse ditaba ke tse ke manna ke lefa ne lefa ke tse utswa kae gae na utswa ka sephako o nyakana le molekane ya o nyaka molekane o tikemišeditše go morata le go moagela motse ya mpotse mo o ne le ngwana o ne le bana ba babedi mma go bona o kae o ne le bona okay botša nna buale o nyaka mosadi o mo buang so re le re o nyaka o mo buang o nyaka wa go ba le bana ba ba kae wa go hloka ngwana mengwaga e thome kae e fihle kae o nyaka wa go nwa wa go tsena kereke o nyaka wa go tsena kereke jwale ge e le wa go nwa nyaka go tlogediša ko wena
gape le fa re ya katana ka mogare ga di-relationship ga o ne o namela freeway wa buša bofodile alright ya a re tsene ditabeng nako e la rena ke nyane malome ka kapa basadi ya ba foune monko ba biletse dinomoro mo 0131100406 0131100407 banna dikgaitsedi tša rena monna shu rawa ke tloge ke tinya ke la go tsena kereke wa rra ka mmele a be jwang e be slender kuri e be wa mmele o rata wa go ba di dula o di a jwang o ya o nyaka be buang so o ya basadi ba manaba a banya go tsena 0131100406 aga a shiba mcrs o mo moyeng mcrs dumela mcrs o mo moyeng dumela Hi, maloma ka ka njani? Khona wena unjani tatabo? Ngiyaphila. Yebo. Umzwile ubaba la ukuthi ufuna umuntu onjani? Ngiyakuzwa. Uyaqualifya ngendlela le akhuluma ngakho. Ivan ukhawile. Jonna jo. Ereke topo munshu. MCRS mo moyeng. MCRS dumela? Au bat. Elefa? Re tšea ka setebele ka mo o lokile ka setebele ya le wena o tse o lokisa setebele ka moo aga 01311004 tatwethu wena ucundekile man ene ngathi ukarekile ngathi ukarwe ngubaba la sibawa ukuthi udose nofana nabazokubiza amanamba la uwathathe and then bakwamremi nofana ioffice yakamremi izokuhlanganisa nobaba lo mara mani besifuna ukumuzwa nakasomako baba lokuthi usoma njani man abafonele fonwe abakakanega 072 1336761 072 1336761 ya re founeleng ka pela basadi ba le nyakang masogana le ska bala go gema dipeka mena le tlo bala tswa meno le re le nyakana le banna shiba ba mo mogaleng o mongwe shu MCRS o mo moyeng MCRS dumela wa rre mapele marasa tša basadi ba go nyaka msadi re tlo mofa baba gone lo a le ngwana mo moyeng ke ninkele re founishe man wa tseba le golle monno wa ge shuka re o nyako ba le pati monno monna basadi founang yena re ya molukisha wa loka 0131100406 ke ga botsa go no tsena mane mosadi o motinke ke no kwa monno ga e tshwa mabedi a mararo sesi re gona ra lena o kwile gore tate o runyakang go ya ka mokgwa nyakang ka gona o jwalo o no ba selendana sa ga botsana sa didulanyana tše botsana o ne maka wena warra o sa swere jwalo warra gape mo ntšhabetše warra go tšhabetše warra o ntšhabetše mo kgaitšedi yaka wena o ne mengwage mekae o ne bana ba bakae o mo kry warra šue swara jwalo warra msadi ola go bolela setebele shu napo o ne mo fa sebaka monke a no tshwama nakwa rena ke nnyane napo mo dumediše mo le nape di tloge
Baka boroko. Ito kaya kaya. Totoro ka machipe ka mo. Ai. Machipe. Chabanako lefa. Oh, yona machipe. Na tsa ka tsago tesi. Alright pa. Awa khasile ka manjwalena. Bukupala msaka bukupala msadi. Kamjela mu. Lefa mosadi shu. Baro chap msadi uri chabanako ka mo bolela lefa mo fe mantswe a mabedi man. Sari. Watama O ka se tsene go go konkuretsa nako e fitlile lefa bolela. banna ba go bjela ba sa gona A ba re ntshune ba re bolela ditaba. ya no prof papa o shi Lefa bolela re ke a rata ka mo man. Theater se si theater ka pela se si theater ka pela. Sesi. Ngala ba ka lo ngane muwani. motho she ja pale ke interview Motho o re mpotse gore wa nthata wena o sa ya baneng ya bana re tlo ilukisha ka morago lefa tsena ditabe o shetse ka 1 minute. ba re mpeng o mongwe Wa lefa. ya no wa tseba banna re sa tlo sokola basadi kudu ka gore ge re swanetse re fereye wa tsa re namela godimo ga metlare raka dipuli re ithwantšha dibepi wa tsa re yaka prof laela mo o ba fe di-phone number mo ya balli ba ba rena ba gesho ko ba thusha ko ba fa thusho ka mokana ga yona ke tlo ba thusha se ba re le sesi di phone tša ga mremi ke 0791709862 go ba le ka phone la 0609590303 maga ge shule tšela ke le fileng tšona kua mathomong a ka mremi wa hwetšagala ga matlala ra mošebo wa šoma ka mehlale ka matšatši la bobedi ke mo ke sa hwetšagaleng ke berekela ka Jan Fest kua ba reng ke hlatlogelanang ke mo eleng ke gona ke berekelang gona la bobedi le lengwe le lengwe ke lebogile kudu malome ka kapa ba theeletše ba motse community radio station tša lekgokaganyo ka kua dikgokaganyong tša le ya gore ya tama le fa shuwe o re mošate prof re lebogile batheletše re lebogile magagesho nke le loutšeng banna ba gesho loutšang re ka se tsogile re hweditše basadi ka baka la mosadi o nyaka go boledišwa ka mantšu a mabose ga gone molato go tšwa go nna ke le morwa motšha ke lebogile twede pai Bye.